Kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak izan zaitezte Athletic Cluben YouTubeko kanal ofizialera. Gaurkoan, Lezamatik ari gatzaizkizue zuzenean, gazteen mailako txapeldunen kopako finale laurdenak eskaintzeko. Futbol Club Barcelona izango dute arerio bilbotarrek, joaneko partidan, itzulekoa, datorren igandean izango da, arratsaldeko lauretatik aurrera, Barsaren Kirol irian. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos al canal oficial de YouTube del Athletic Club. Hoy el conjunto rojiblanco, estamos en directo para que el conjunto juvenil A del Athletic Club se mida al Fútbol Club Barcelona en los cuartos de final, el partido de ida de la Copa de Campeones juvenil. Como decimos, el conjunto culé es el rival de los bilbaínos en busca de una plaza para la Final Four de la semana que viene. Eser baino lehen, koazen pitaldeen hasierako hamaikakoekin, Victor Jopis entrenatzaile zuri-gorriak, ondorengo jokalariak hautatu ditu, ATP-an Mikel Santos egongo da, lauko lerroan defentsan David Osipov, Mikel Montero, Ander Fernández eta Aser Palacios izango dira, aurretik Gaizka Alboniga Menor, Peio Canales eta David Arredondo, eskuin hegaletik Aingeru Olabarrieta, eskerretik Aimar Bikandi kapitaina, eta aurrera diranetan Asier Hierro, teknikariarekin batera ulkian, Erik Gamen, atezain ordezkoa, Joseba Ituarte, Alemu Plazaola, Urtzi Albizua, Joel Baigorri, Txus Bizkai, Mirakol Daniel, Daniel Belategi, Adrián Pérez eta Ander Pezina. Eta Barsaren partetik, Óscar López entrenatzailea, kontorengo jokalariak hautatu ditu, Ander Astralaga egongo da ATP-an, Joan Anaya, Ruben Cantero, Arnau Casas eta Xabi Moreno atzerari lanetan, aurretik Biel Vicens eta Aleix Garrido, hiru erdi puntan eskuinetik Dani Rodríguez, eskerretik Ilias, amarrarekin Unai Hernández eta aurrerari moduan Lucas Ayrton, Pocho Roman argentinarra. Aulkian Antonio Gómez atezaina, Gerard González, Alexis Olmedo, Martin Georgiev, Gerard Hernández, Antonio Caravaca, Fabián Luzzi, Adrián Simón Gil, Cristo Muñoz, Nil Calderó eta Arnau Pradas egongo dira. Epailea, Ekaitz Ikini García Arriola izango da, Euskal Komitekoa, eta alboetan Xavier González Andazabal eta Álvaro Iriondo Lekuek lagunduko diote. Oraindik ez dira jokalariak zelairatu, Atletiken ereserkia topera hemen Lezaman, sekulako giroa ikusten dugune moduan irudietan, Lezamako bigarren zelaiko armaietan, ia bete-beteta dago armaia nagusia, beraz giroa paregabea izango da partida handi hau ikusteko. Como decimos, gran ambiente el que estamos viviendo aquí cuando vemos que saltan al terreno de juego, encabezados por el trío arbitral, los 22 protagonistas ante los aplausos del público del campo número 2 de Lezama, como decimos, para presenciar un auténtico partidazo entre los dos campeones del grupo segundo, el Athletic, y el grupo tercero, el Fútbol Club Barcelona, en busca de una plaza para la Final Four, que como hemos comentado será la próxima semana entre los días 17 y 21 todavía, en una sede por determinar. El partido de vuelta tiene que jugarse obviamente el miércoles, hoy es miércoles, el domingo se jugará la vuelta en el estadio Johan Cruyff de San Joan Despí. Veremos cómo llegan a ese partido. De momento todo por decidir en esta eliminatoria, que es una de las 4 de los cuartos de final. Beste hiru partida jokatuko dira txapelketako maila honetan, adibidez Madrildar derbia jokatuko da baita ere, Atlético de Madrid eta Real Madrilen artean, Valentziak eta Betisek ere elkar jokatuko dute elkarren aurka, eta Las Palmas eta Celta baita ere, nor maio nor gehiago, lauko finalean toki bat lortzeko. Esaten dugun moduan, Atletikek sekulako denboraldia osatu du, 1 gol sartu ditu, lehena izan da 74 punturekin, 23 partida irabazi ditu, 5 berdin du eta 2 bakarrik galdu. Hemen Lezaman ez du batere inoiz galdu, beraz sekulako denboraldia egin dute Bitxor Jopisen mutilek, baita ere gogoratu Kopako final laurdenetara iritsi zela, bertan Leonen Real Madrilen aurka galdu zuen finalerdian, baina sekulako txapelketa ere osatu zuen, Eibar, Sporting eta olako talde
handiak kanpoan utziz, hemen teknikari zurigorriak, Bitxor Jopis buruan, baita ere bigarrena Ander David Alvarez, Aitor Ugarte da prestatzaile fisikoa, baita ere Iñaki Lafuente Atenzainen entrenatzailea, sekulako lantalde osatu du Atletikek, gazteen mailako ohorezko mailan, aurten egin duen lana, agerian usteko baita ere hemen Barsaren aulkian, Oskar López Barsako jokalari oia, Javier Saviola da bigarren entrenatzailea, Javier Saviola Barsan ere aritutakoa aurrelari lanetan, eta Oskar Lópezek bere bigarren denboralea darama Barcelonaren buru, pasaden urtean bi titulu irabazi zituen, gogoratu hemen ere bizi izan genuela, txapeldunen kopako finala bi eta irabazi zuen talde kataluniarrak Atletiken aurka, 10 urteren ostean, kataluniarrek txapeldun izendatu ziren berriz ere, 4 garaikur dituzte txapelketa honetan, bat ere oraindik Atletikek finalera iritsi zen pasaden urtean, eta zergaitik ez aurten lehena klubarentzat. Hemen Atletikeko jokalariak azken animoak elkarri ematen, hor entzun dezakegu irabazi arte, el grito de guerra de los jugadores rojiblancos hasta la victoria, sacará de centro el conjunto rojiblanco, zelai erditik aterako du etxeko taldeak hortxe dago, Gaiz Alboniga menor baloia jartzeko prest, eta segiduan hasiko da partida oraintxe bertan, hasi da partida hemen Lezamako bigarren zelaian, luze jokatu du Atletikek, lehen baloia Ser Palaciosek eskuin egarera zabaldu du, berriz ere aldaratzea Atletiki, jauzi zaio gainera Jokos kanpo zegoen Barsako aurrelaria, Botxo Roman Argentiniarra, beraz berriz ere jabetza Atletikentzat izango da, atzera jokatu du Mikel Monterok, ere atezain Mikel Santosen bila, luze jo du eskerrez, Aimar Bikandi kapitainaren bila, ez da iritsi kontrolera taldeko golegile nagusia, 20 daramatza Liga eta Koparen artean, baloia Barsarentzat da, hemen Ander Astralaga, atezain Bizkaitarra, Atletiken ere aritutakoa, eta Unate Astralagaren anaia, bigarren taldean dabile Unate, baita ere 17 urtez azpiko munduko txapeldun izan zen, hainbat taldekideekin batera, beraz familia futbolaria daukate Astralgatarrek, bera adi Atletikoaren irasoan, Asier Hierro, baloiaren bila ez da iritsi, Basauritarra, Barsako atzerariek urrundu dute arriskua, hor dago Aleix Garrido, lehen taldearekin debuta egin zuen, Eltsen, denboraldi honetan, falta jaso du orain Barsak baloia, kanpoko taldearentzat izango da, falta egin diote Ilias Akomatxi, pasaden urtean baita ere talde honetan aritzen zen, aurten Barça Atletiken lehen Primera Federación mailan aritzen da Sarri, orain gazte mailara itzuli da berriz txapelketa hau jokatzeko, hemen eskerregalean Dani Rodríguez, Gipuzkoarrak barrutik jorkatu du, hortxe dago Unai Hernández, Gironatik etorritako erdilariak atzera jokatu du, atzetik hasi da Barça, baina baloia galdu du ere falta egin diote kapitainari, hementxe Aleix Garrido, Ripolen jaiotako erdilaria, falta jaso duen jokalari izan da, atzetik oratu dio kamiseta da Gaiz Alboniga menorrek eta falta adierazi du epaileak, Ekaitz Ikini García Arriolak. Eskerretik berriz ere erasoan Futbol Club Barcelona, hortxe doa Dani Rodríguez, Astigarragan jaiotako erdilaria barrutik, Botxo Romanen bila, ez dute elkar ulertu, baloia kanpora bidali du Atletikeko atzeko aldeak, eta alboko sakea izango da talde honen, gizon honen taldearentzat, Oskar Lópezentzat, bihar 43 urte beteko ditu, Cerdañola del Vallesen jaiotako entrenatzaileak. Hemen berriz ere erasoan Atletik, baloia zelaitik irten da, alboko sakea berriz ere zurigorrientzat, hala ere jabetza galdu dute orain alboko sakea, Bitxor Jopisen aurrean hemen Bitxor Jopis, Barça jarriko du, baloia martxan, Xabi Moreno jaso du baloia, Dani Rodríguez, erasora, 11 zenbaki duna berriz ere, Xabi Morenorekin jokatuz, barrutik orain baloia ukituz Barça,
Atzetik hasiko da erasoan Ruben Cantero, Albaceten jaiotako erdiko atzelaria, barrutik aurkitu dute Biel Vicentz. Hortxe eskuinera zabalduz, eskuinetik doa kanpoko taldea, erasoan Iliasek atzera berriz ere Bielekin. Bieleke buelta eman, Aleisekin jokatu du, Aleisek berriz ere Ruben Cantero aurkitu du. Ruben Cantero barrutik berriz ere Barça orain baloiaren jabetzat kontrolatzen. Atletik baloia lapurtu nahi, Anadi arriskua egon daiteke baloia aria barrura zioan, baina aritu da Mikel Santos atezaina baloi hori jasotzeko eta aukera deusestatzeko. Primeros 4 minutos del encuentro, de momento sin ocasiones claras aquí en Lezama. Persiste el empate sin goles, 0-0 entre Athletic Club y Fútbol Club Barcelona. Golpea en largo el guardameta Surigorri buscando a Asier Hierro, el de Basauri, que pelea con Rubén Cantero, se lleva la pelota el guardameta vizcaíno Ander Astralaga, que atrapa sin ningún problema, vestido totalmente de naranja, desde las botas hasta los guantes. El guardameta de Verango, que golpea con la pierna derecha, abre hacia la derecha para su compañero, para la incorporación al ataque de su lateral, de Joan Anaya, que quería cruzar la diagonal, que quería trazar la diagonal, perdón. Recuperó el Athletic, despeja en largo a Ser Palacios buscando a Pello Canales, que venía de la acción ofensiva. El balón que le llega de nuevo a Ander Astralaga, que controla sin ninguna prisa, golpea ahora hacia el lado izquierdo donde encuentra a su compañero Xavi Moreno. El control no es bueno. Atzera jokatu du Aingeru Labarrietak. Atzetik hasiko da Athletic hemen David Osipov. Laredo naritutako jokalariak luze. Pello Canales en bila, ez da iritsiko barrikako erdilaria. Ateko sakea beraz Barsaren alde. Hemen irudietan David Osipov, luze jokatu du Lesegi, ezin izan du kontrola egin bere taldekideak Pello Canalesek. Atzetik hasiko da berriz ere Barça. Anderrek luze orain Unairen bila, Unai Hernández. Atzerago, zerai erdian Aleix Garrido aurkitu nahi zuen, atzera jokatu du jokalari kataluniarrak. Eskuine galera zabaldu du baloia, hortxe dago Ilias. Gaiz Kalboniga menorren presioa ona izan da eta gutxienez baloia beste aldera bidaltzea lortu du. Ateko sakea beraz Barsaren alde. Hemen Aimar Bikandi irudietan. Eta Atetik aterako du gizon honek, Ander Astralagak. Lagako dio azkenean lagun bati, taldeki bati. Arnauz Casas izango da. Baloia martxan jarriko duena. Motz egin du atezainarekin, orain bai luze joko du. Eskerrera hortxe dago Xavi Moreno. Buruze jokatu du Torreyes de Llobregaten jaiotako atzelariak. Dani Rodríguezekin jokatu nahi zuen. Hemen dago Dani Rodríguez, Realean aritutako jokalaria. Orain Barsaren koloreak defendatuz. Luze Osipovek, Asier Hierroren bila. Baloia lapurtu diote, atzera jokatu du Biel Vicenzek. Berriz ere Ander Astralaga. Baloiakin kontaktuan sarri atezain bizkaitarra. Atzetik hasi nahi dute beste behin Barsako jokalariek. Eskerregaletik, baina adi ibili da Osipov baloia urruntzeko. Buruzala ere urrundu dute Barsako defentsek. Orain baloia Aimar Bikandike eraman du hortxe Pello Canales. Are hartzean Pello eskerrera, adi arriskua egon daiteke baloia. Oso ona zen, baina Barsako atzelariek urrundu dute eta orain kontraerasoan aterako da Oskar Lopezen taldea. Hiru jokalari doa zerasoan. Hortxe eskuinegaletik Joan Anaya, eskuineko atzelaria, bere aurrelariaren bila, baina ez dute elkar ulertu Joan Anaiak eta Pocho Romanek, eta beraz baloia kanpora irten da. Ateko sakea Atletiken alde. Primera acción de cierto peligro, el Athletic ha atacado por el lado izquierdo. El centro de Asier Palacios no ha llegado a su destino y a la contra el Barça tampoco ha acertado a llegar hasta el área defendida por Mikel Santos, que ya ha puesto el balón en juego. Rápidamente el Athletic consigue forzar un saque de banda en el sector derecho de su ataque. Van a dejar que sea David Osipov quien
vuelve a poner la pelota en juego cuando estamos a punto de cumplir el minuto 8,5 de partido. Se empieza a animar un poco el juego, de momento sin goles. Athletic Club 0, Fútbol Club Barcelona 0. Saca Osipov buscando a Hierro, el balón le cae a Ingeru Olabarrieta. Ahí está el jugador Alavés que se quiere marchar de su par, puede poner el centro a Ingeru, consigue forzar, no, finalmente el rebote le ha golpeado al propio jugador de Luya Ondo. Va a ser saque de puerta para el Barça. Ateko saquea izango du kanpoko taldeak, erasora zioan jokalari arabarra eskuine galetik, baina baloiak bere gorputzean jo du eta Ateko saquea izango da kanpoko taldearen alde. Hemen Ander Astralaga, motz berriz ere Ruben Kanterorekin, Xabi Moreno Dani Rodríguezen bila, baloiak ies egin dio eta alboko saque izango da Atletiken alde. Osipov Askar, Alboniga Menor, Pello Canales, atzera berriz ere Osipov, hemen Barakaldoko atzelaria. Ona da Barsaren presioa eta baloia berreskuratu du. Hala da bai, Unai Hernandezek gizon honek. Jabetza beraz, Barsari dagokio. Partidako 10. minutua, beteko da aurki hemen Lezaman, golik gabe. Gogoratu, txapeldunen kopako final laurdenetan Atletikek eta Barsak jokatzen dutela. Joanekoa gaur itzulikoa igandean. Orain jokoz kanpo adierazi du epaileak, aurreratuta zegoen Dani Rodríguez Astigarragako jokalaria. Eta jabetza beraz Atletiki dagokio, luze joko du David Osipovek. 12 zenbakidunak eskuinez Asier Hierroren bila, buruz Basauritarrak, atzera Canalesen bila berriz ere baloia Asier Hierrori jauzi zaio, baina Barsako atzelariek urrundu nahi dute. Hementxe zelai erdian Dani Rodríguez, Arredondok lortu du baloia bere gain hartzea. Arredondo katzera, hortxe dago Mikel Montero, eskerrera zabaldu du baloia, Ser Palaciosek Aimar Pikandiren bila berriz arrisku dagoen daiteke, erdirak eta bigarren zuturrenera zioan, baina adi ibili da Ander Astralaga, Basiletorren errematera Aingeru Olabarrieta, ez da iritsi Arabarra eta baloia motzean jarri du berriz ere Barsako atezainak, luze orain Iliasen bila, Atletike baloia berreskuratu du, adi arriskura egon daiteke, Gaizka Alboniga Menor, hortxe Aingeru Olabarrieta, ari hartzean Aingeru, eskerri joko du Aingeru, kanpora! Aingeruren jaurtik eta bortitza betik zioan, zutoinetik kanpora joan da oso gutxigatik, hemen 10 zenbakiduna errepikapena, ari hartzetik ondo jo du eskerrez Arabarrak, eta oso gutxigatik joan zaio. Bere saiakera, qué buena ocasión acaba de tener la primera la Atlética a los 11,5 de partido. El disparo desde la frontal con la zurda de Aingeru Olabarrieta se ha marchado rozando el palo de la portería de Ander Astralaga. Buena ocasión para el Athletic que vuelve a intentarlo, recupera el conjunto de Bichos Llopis. Lo hace por mediación de Asier Hierro, abre a la derecha para el propio Aingeru Olabarrieta, ahora no conecta con el balón, sale a la contra el Barça, Erasoan orain, kanpoko taldea, partida polita izaten ari da. Ritmoa mantxotu du Dani Rodríguezek, atzera jokatu du Unai Hernandezekin, hortxe Ruben Kantero, Albaceteko jokalari hoia, Arnau Casasekin barruti jokatu du Kataluniarrak, hementxe Aleix Garrido, baina argi ibili da Mikel Montero la ere, Aleixek baloia lapurtu dio eta Mikelek kanpora bidali du, alboko sakea izango da, kanpoko taldearen alde. Hemen Mikel Montero, berriz ere Barça erasoan, adi arriskua egon daiteke, Potxo Roman area barruan, bere jaurtik eta erdiraketa da, Dani Rodríguezen bila bigarren zutoinean, hortxe Osipofekin leian, Dani Rodríguez Gipuzkoarrak baloia eraman du bere gain, atzera jokatu du 11 zenbakidunak, hortxe dago Xabi Moreno, barrutik bere taldekidea aurkitu nahi zuen, baina Atletik baloia berreskuratu du, adi arriskua egon zitekeen, baina atzean jodio baloiak Asier Hierrori eta kanpora joan zaio beraz baloia Barsaren zat berriro. Hortxe Aleix Garrido, zelai erdian, 8 zenbakiduna. Orain Biel Bizensekin jokatu du. Falta egin diote Palamosen jaiotako erdilariari, hemen errepikapena. La falta clara de Gaizka Alboniga Menor sobre el centrocampista Gironi. Afortunadamente sigue sobre el terreno de juego sin ningún problema.
Ataca el Barça por mediación de Xavi Moreno. En el círculo central encuentra a Rubén Cantero. De nuevo para Biel, el que combina de nuevo con Xavi Moreno. Atrás para Cantero, toca y toca el Barça, intenta amasar la posesión. El Athletic busca robar y sorprender al contragolpe. De momento ataca el Barça, eskuine galetik erasoan Fútbol Club Barcelona. Ilias badoa, Ilias area barrura, adi arriskua egon daiteke Ilias. Baloia ezin izan du atzera jarri eta gainera bera izan da azkena ukitzen eta ondorioz ateko sakea izango du Athleticek bere alde. Hemen Iliasen protestak, baina epaileak argi dauka bere erabakia eta ez du aldatuko. Ateko sakea beraz Athleticen alde. Mikel Montero joko du luze, eskuinez, Gaizka Alboniga menor aurkituz, hementxe arteako erdilariak eskerrera, eskuinera barkatu, zabaldu du jokoa, hortxe dago Aingeru Olabarrieta. Aingeru Olabarrietak baloia aurrera jo, baina ezin izan da Xavi Moreno, gainditu, eta beraz, baloia berreskuratu du kanpoko taldeak, berriz ere Aingeruren presioa ona, ez da iritsi, baina gutxienez baloiak bere gorputzean jodu eta alboko sakea izango da Barsaren alde. Partidako lehen ordu laurdena bete da hemen Lezaman, oraindik goli gabe. Erakargarria izaten ari da futbol arratsaldea, orain Barça erasoan adi, arriskua egon daiteke el Pocho Roman. Korrika baloiaren bila. Azkarrago ibili da Mikel Santos atezaina baloia urruntzeko. Alboko sakea izango da Barsaren alde. Sacará desde el costado derecho el conjunto culé. Cumplido el primer cuarto de hora de partido. Gana unos cuantos metros el equipo que dirige desde el banquillo Óscar López. Cumple, como hemos dicho, su segunda temporada al frente de este equipo que hizo el doblete el año pasado. Se llevó la Copa de Campeones y la Copa del Rey. Este año ha caído en los octavos de final de la Youth League ante la postre campeón AZ Almar. Lo hizo 0-3 en esa eliminatoria de octavos. También cayó en la misma eliminatoria de la Copa ante el Málaga. Ataca ahora Dani Rodríguez, puede haber peligro, la pone atrás. Despeja la zaga del Athletic, aunque sigue insistiendo el Barça. El balón le cae a Xavi Moreno. Con Arnau Casas. Atzeko lerroan orain Barça baloia ukituz. Hortxe Ilias Akomats. Badoa area barrurantz. Ilias area barruan badago, baina ondo aritu da Mikel Montero baloia lapurtzeko. Orain saleen etxaloa, hortxe doa Aingeru Olabarrieta. Korrikazioan Amar zenbakiduna eskuine galetik, baina baloia lapurtu dio Xavi Morenok. Eta berriz ere atzetik hasiko da Barça. Ander Astralaga. Berriz ere Berangoko atezainak. Baloia bere erdiko atzelarekin jokatuz. Orain Biel Vicens. Biel Vicensek atzera jokatu du hortxe Aleix Garrido. Aleix Garrido katzera berriz ere atezainaren zat. Ez dauka presarik Barsak. 77 puntu egin ditu talde honek liga erregularrean. 20 partida irabazi, 7 berdinduz eta 3 galduz. 75 gol alde eta 28 kontran. Adoa berriz ere erasoan talde Kataluniarra, baina Aingeruk baloia berreskuratu duela ere gutxi iraundio jabetzak Atletiki. Berriz ere Iliasek baloia berreskuratu duelako. Hala ere kanpora joan zaio alboko sakea Atletiken alde, hortxe ere Askar jokatu dute Aimar Bikandik eta Asier Hierrok, ez dute elkar ulertu. Eta orain alboko sakea Barsaren alde izango da. Bere areatik oso gertu. Atletiken presioa beraz aruntz doa. Hemen bitxore Jopi zirudietan. Orain Gosposik bere mutilak egiten ari diren lanarekin. 18 minutu jokatu dira dagoeneko. Eta Atletik ez da nagusi, baina partida ona egitenen ari da. Orain Barça erasoan eskerregaletik, hemen dago Dani Rodríguez area barrura sartu da. Gipuzkoarra baloia bigarren zutoinera zioan eta kornerera bidali du Ander Fernandezek. Atzelarik Getxostarrak lehen kornerra
egin du beraz lehen korner aterako du kanpoko taldeak. Primer corner favorable al conjunto visitante. Buena acción defensiva de Ander Fernández, que ha metido la pierna para evitar el posible remate de cualquier jugador que llegase desde segunda línea. Va a servir desde el lado izquierdo del ataque el Barça, marcando la jugada de estrategia. El conjunto culé, suben hasta 7 jugadores al remate, el balón al segundo palo. Bigarren zutoinera zioan baloia, baina falta adierazi du epaileak, hemen epaile nagusia, Ekaitz Ikini García Arriola. Beraz jabetza Atletiki dagokio. Penalti puntutik aterako du Mikel Santos, atezain bilbotarrak. Badoaz taldeko guda guztiak, zelai erdirantz. Beraz luze joko du atezain bizkaitarrak, oso ondo aritu zen Sportingen aurkako penaltietan. Orain eskerrez jo du Osipofen bila buruz, Osipofek Asier Hierro aurkitu du, ona da kontrola Basauritarrarena, badoa Asier Hierro, ondo aurkitu du Pello Canales, hortxe ari hartzean, Gaiz Kalboniga menor aurkituz, Gaiz Kalboniga menor, hortxe Bikandi errematean dago, aldatu eginda Aingeru Olabarrietarekin, aldatu egin dute bere posizioa Aingeruk eta Aimarrek, orain Aimar Bikandi eskuinetik eta eskerretik Aingeru Olabarrieta, lehenaren erdiraketa, eta bigarrenaren ez da iritsi bigarrenaren kontrola eta errematea. Beraz baloia Barsarentzat. Hortxe talde Kataluniarra gaur horiz jantzita. Atzetik hasiko du jokaldia Barsak. Asier Hierroren presioa etxigabe Atletik erasora, hortxe berresuratu du baloia Aimar Bikandik, baina falta egin dio Barsako jokalariari, gainera mina urtu du jokaldi honetan. Hemen errepikapena, kapitainak Aleix Garridok eta hemen atzetik zetorren Biel Vicensek jaso du falta, 20. minutuan. Hemen Aimar Bikandi kapitaina gaur. Eta berriz ere Barça jarri du baloia martxan, atzetik Ruben Cantero, atzerago Ander Astragarekin, hortxe Arnau Casas, San Cugat del Valleseko jokalariak luze, Romanen bila Argentinarrak korrika, Mikel Santos presioa egiteko, baina luze jo du atezain bizkaitarrak, Aingeru Olabarrietaren bila, hortxe Aingeru orain eskerregaletik, lurrera jauzidea eta falta egin diote. Bai jauna, falta adierazi du eta oso arriskutsua da Atletiken alde. Ariatik oso gertu hemen errepikapena, Joan Anaia eta Aingeru Olabarrietaren leia, eta besoarekin bere aurpegia jo du. Falta clara de Joan Anaya sobre Aingeru Olabarrieta, que está ahora percutiendo desde el costado izquierdo del ataque. La falta peligrosísima favorable al Athletic, puede ser una ocasión muy buena. Los gritos de Athletic, Yeup, aquí en el campo de Lezama. La falta favorable al conjunto rojiblanco puede ser muy interesante. Hemen Pello Canales eta Aingeru bera baloia martxan jartzeko prest. Badoaz baita ere errematera lau lagun. Barsako beste lau esian. Orander Astralaga arresia jartzen. Eta ean orden falta jaurtitzen duena Pello da Aingeru, Aingeru do Pello. 22 minutu terdi, lehen zatiko erdia bete da dagoeneko. Aukera bikaina, hortxe doa Pello, Pello eskuinarekin, Pello kanpora. Pelloren jaurtik eta ona zen, baina gutxigatik joan zaio gora. El disparo de este hombre de Pello Canales, el jugador de Barrica, que se ha ido ligeramente desviado por encima del travesaño. Aquí vamos a ver la acción repetida. El golpeo con la derecha iba con buena dirección, pero se le ha ido un pelín arriba. Saque de puerta para el Barça. Vuelve a sacar el conjunto culé, lo hace en corto Arnau Casas con su portero, con Ander Astralaga. Este con Rubén Cantero. Jugaba con Biel, este atrás para Xavi Moreno, presiona Aimar Bikandi, también lo hace Pello Canales, atzera jokatu du Rubén Cantero. Pelloren presioa ekiditeko, Anderrek motz berriz ere. Arnaurekin adi baloia berreskuratzeko zorian egonda Asier Hierro, hemen Basauritarra irudietan.
Ateko sakea izango da Barsaren alde, baina Atletiken presioa ona izaten ari da, eta hala esaten du bere entrenatzaileak, Bitxor Jopisek. Pozik bere jokalarien lanarekin oraingoz. Berriz ere presiora, Pello Canales luze jokatu du Ander Astralagak eta aurreratuta zegoen Ilias, beraz baloia berriz ere Atletiki dagokio. Superado el Ecuador de la primera mitad. El Athletic ha tenido las ocasiones quizás más claras con esa falta que ha botado Pello Canales, también con ese disparo desde la frontal de Aingeru Labarrieta. El Barça que intenta dominar más la posesión, que también ha tenido algún acercamiento desde la banda, pero que ha sido bien despejado por la zaga rojiblanca, que ahora ataca el conjunto de Bitxor Jopis. Eskuinetik erasoan orain talde bilbotarra, Aimar Bikandik baloia atzera jokatu nahi zuen, kanpora bidali du Xavi Morenok, alboko sakea Atletiken alde, hemen David Arredondo que eskerrez jo dezake baloia Barruti, que ez du gaizka Alboniga menora aurkitu, baloia Ander Astralagarentzat, hemen berangoko atezaina, baloia lurrean jarri du bat zenbakidunak, mot jokatuz, hementxe dago Ruben Cantero, luze Albaceteko erdiko atzelariak, Atletikek baloia berriskuratu du zelai erdian, ala ere baloia Unaike jaso du, adi orain arrisku egon daiteke eskuinetik Ilias azpi zenbakiduna Barrutik, Romanen bila, baina ondo, berriz ere Mikel Montero baloia urruntzeko, ala ere berriz ere Barça erasoan, hortxe Joan Anaiak atzera, Arnau Casasekin, Asier Hierronen presioa baita ere laguntzera zioan Gaizka Albonia menor, eta falta egin du arteako erdilariak. Piele Vicenzi falta egin dio hemen errepikapena. Berandu iritsi da erdilari zurigorria eta falta adierazi du epaileak. Berriz ere Barça erasoan, hortxe Aleix Garrido, Joan Anaya, Arnau Casas, orain Atletiken presioa ez da hain bortitza, luze jokatu du Arnauk Iliasen bila, Iliasen kontrola ona, badoa Ilias aria barrura, Iliasek erdirak eta jar dezake, ondo berriz ere Aser Palacios defentsa lanetan baloia aldentzeko, ala ere berriz ere baloia Barça di jauzi zaio, orain Barça nagusi jabetzan, zelai erditik hasiko du berriz ere jokaldia Ruben Cantero, que eskerrera zabaldu du hortxe Dani Rodríguez, Gipuzkoarrak Barrutik gogatu nahi du eta gainera Xavi Moreno aurkitu du, Xavi Barrutik, Biel Vicenz aurkitu du honek Aleix Garridorekin jokatuz, Aleix Garrido lehen ukituan berriz ere Biel Vicenz, orain Barça alde batetik bestera, orain eskuinetek ari da, hortxe Ilias Barrutik badoa, arriskua egon daiteke Bielen erdiraketa, baina ondo aldendu du arriskua Atletikek, ala ere baloia areatik gertu dago, Aingeru Labarrietak gainetik kenduko du, lurrera jauzi da Asier Hierro kontrola egiteko leian, alboko sakea Barsaren alde, berriz ere erasoan Oskar Lopezen taldea, partidako 27. minutua bete da oraintxe bertan, golik gabe Atletiken eta Barsaren arteko leia politontan, eskerre galetik berriz ere Barça erasoan, hortxe doa Dani Rodríguez, Osipov aurretik, Danik Osipov gainditzea lortu du, baina atzezik zetorren Aimar Bikandi baloia kanpora bidaltzeko bigarren kornerra Barsaren alde, biak eskerre gale honetatik. Orain Unai Hernández izango da baloia martxan jarriko duena, hemen Mikel Santos bere taldekidei aginduak ematen, eskuinez joko du Unai Hernándezek, Gironan aritutako erdilariak eskua burura bidali du, beraz motz jokatu du, ala ulertu dio bere taldekideak, eta orain bigarren saiakeran, erdirak eta oso luze jarri du, hortxe Aimar Bikandik baloia berreskuratu du, lurrera Aimar, ezin izan du Gaizka Alboniga menorrekin konektatu, berriz ere baloia Barsarentzat da, atzera jokatu du Barça, gainera falta egin du Gaizka Alboniga menorrek, orain lurrean Barsako jokalari bat, hemen errepikapena. Aimar Bikandi izan da barkatu falta egin duena. Falta egin diote Iliasi. Normalean Barsaren bigarren taldearekin aritzen da.
Barça Atletikekin, Primera Federación mailan. Bilbao Atletiken arerio izan da aurten Ilias, baita ere Potxo Roman, eta esan dugune moduan, biak Gazteen mailako taldearekin jaitsi dira gaur, zen eta hainbat baja ditu Oskar Lópezek, adibidez Angel Alarcón aurrelaria, lehen taldean aritutakoa ez da hemen, baita ere Lamine Jamal, Héctor Fort eta Marke Guiu, Espainiako 17 urtez azpiko selekzioarekin daude, bertara joan behar zen baita ere Peio Guastamendia, baina min hartuta dago eta ezin izan da Europako txapelketara joan, beraz baita ere animo mesua hemendik klubaren izenean Peiorentzat eta baita Ander Barkentzat, biak alabiak min hartuta daudelarik, eta beraz hainbat lesio dituzte jokalariek, bitaldeetako jokalariek, Barsak gehiago, baina hala ere Barsak sekulako maila dauka eta hala agerian uzten ari du. Hemen berriz ere erasoan talde Kataluniarra edegaletik, hortxe zioan Dani Rodríguez, orain kontrola ez da ona izan Gipuzkoarrarena eta alboko sakea izango du Atletikek bere alde. Gaizka Alboniga Menorre jaso du baloia, 12 gol 8 gol barkatu egin ditu Gaizkak eta 12 Peio Canalesek, zelai erdiko jokalariak, baita ere golak sarri sartzen denboraldian, 100 egin ditu ligan, eta beste baten bila orain Ezkerregaletik Aingeru Olabarrieta, Ezkerregaletik erdiraketa jardezake, eta lurrera jauzi da Asier Hierro, penalti eske saleak, hemen entzuten duzue penaltia eskatzen zutela saleek, baina kornera adierazi du epaileak, hemen errepikapena, lurrera jauzi da Asier Hierro, korrika zetorren Aingeru Olabarrieta, Ezkerregaletik bere erdiraketa ona zen, baina askar ibili dira Barsako erdilariak, baloia kornerra bialtzeko lehena Atletiken alde. Ezkerregaletik baloia penalti puntura di, errematea Mikel Montero egitea lortu du, baina adi zegoen lehen zutoinean Ander Astralaga, baloia jasotzeko ondo ari da Atletik lehen ordu erdi honetan. Bien el Athletic en esta primera media hora, ha tenido 12 ocasiones ahora consecutivas, primero el buen balón que ha puesto atrás Aingeru Olabarrieta, vía penalti la grada, no lo señaló el colegiado, y en el córner posterior el remate de Mikel Montero lo ha atrapado Ander Astralaga. El Athletic podemos afirmar que ha tenido las ocasiones, las llegadas más claras, el Barça que domina algo más la posesión, como ahora en esta jugada que ataca por la derecha, Eskuñagaletik Ilias, Adi Ilias aria barrura sartuda, Ilias que baloiari eman diesa joke, baina atzera jokatu du Unairekin eta honek baloia galdu, gainera Atletik erasora zetorren eta falta egin diote Aimar Bikandiri, gainera lehen txartela erakutsi dio epaileak Xabi Moreno hori, hemen errepikapena oso berandu iritsi da Xabi Moreno, ezker hegaleko atzelaria, eta falta argia egin dio Aimar Bikandiri. La falta clara y la primera tarjeta del partido se la apuntamos en este minuto 32 al dorsal número 5 del Fútbol Club Barcelona, Xavi Moreno. Sacará desde el círculo central David Arredondo, combina con Mikel Montero, este de nuevo para David. David que inicia la jugada, incrustado como tercer central, golpea en largo para David Osipov, el balón que va a atraparlo sin ningún problema Ander Astralaga. Juega en corto con Rubén Cantero, jugador manchego que abre hacia la izquierda para Xavi Moreno, este por dentro encuentra a Unai, este para Dani Rodríguez, de nuevo Xavi Moreno, inicia la jugada desde atrás el Barça, presiona al Athletic, el guión que sigue siendo idéntico desde el inicio hasta el minuto 32 y medio que llevamos ahora. El Athletic intenta robar, el Barça que intenta salir desde atrás, como lo hace ahora con éxito es Ilias contra Erasoan, erdiko karriletik barrutik aurkitu du Potxo Roman, hortxe Argentinarra area barruan, baloia kontrolatu du bederatzen zenbakidunak, atzera jokatu du Aleix Garridorekin, honek baloia atzera pasatu du, hortxe zegoen Joan Anaia, berriz ere Aleix eskuinegalean barrutik Iliasek ondo gainditu du Gaizka Algonia Menor, Ilias berriz ere aria hartzean, ondo Gaizkak lapurtu dio baloia eta aldaratzean Asier Palaciosek luze jo du Asier Hierronen alde, falta eske saleak, baina ondo kontrola Asierrek Arredondoren bila, Mikel Montero baloia gainetik kendu du, ez zuen arazorik nahi Amalau zenbakidunak, alboko sakea beraz Barsaren alde.
Vemos a Bichor Llopis, el balón ha salido justo por al lado de su banquillo, también al técnico catalán, a Óscar López, que mañana cumple 43 años, que quiere celebrarlo con un buen resultado aquí. Lo va a intentar evitar el Athletic. Ataca ahora el conjunto rojiblanco en el centro del campo, en el círculo central. Es David Arredondo para David Osipov, el jugador de Baracaldo, para Ander Fernández, con Miquel Montero. Miquel Montero que levanta la cabeza, otea el horizonte y juega de nuevo con Ander Fernández, para Aimar Bicandi. De nuevo el balón le cae a Osipov. Osipov que ante la presión de Dani Rodríguez juega atrás para Miquel Santos. Santos ecluse joko du orain Eskerrez. Aingeru Olabarrietaren bila. Azkar ibili da Joane Anaia. Baloia kontrolatzeko atzera Ruben Kanterorekin. Albaceteko erdiko atzelariak barrutik Aleix Garrido aurkitu du. Aleix Garrido Asier Hierro gainditu du. Barrutik Biel. Bielek eskerrera. Hortxe dago Xabi Moreno. Xabi Moreno katzerago. Hortxe dago Ruben Kantero. Ruben Kanterok atezainarekin, Ander Astralagarekin, adi aldaratzean Mikel Monterok ia gola lortu du, baina adi zegoen ATP-an Ander Astralaga, baloia jasotzeko. Ha estado a punto de sorprender Mikel Montero en ese despeje. Se ha envenenado, que iba en dirección portería, pero estaba bien colocado bajo los palos Ander Astralaga para evitar el tanto rojiblanco. La falta ahora favorable al conjunto visitante cuando quedan 10 para llegar al descanso. Todavía sin goles, Athletic 0, Fútbol Club Barcelona 0. Eskerre galera berriz ere jokatu du kanpoko taldeak, hortxe Xabi Moreno. Eskerrerago Dani Rodríguez aurkitu du berriz ere Xabi Moreno, baloia penalti puntura, ona da erdiraketa, berriz ere Dani Rodríguez area barruan. Izkin egin nahi du Gipuzkoarrak, baina hiru arerio ditu aurrean. Hortxe dago Biel Vicens, que eskuinera zabaldu du Joan Anaiarekin, berriz ere Biel. Palamoseko erdilariak ukitu eta ikuitu, hortxe dago Aleix Garrido, berriz ere Biel. Aleix Arredondo gainditu nahian, baina mesorti zenbakidunak baloia gainetik kentzea lortu du eta gainera alboko sakea lortuz. Alboko sakea Atletiken alde. 9 minutu besterik ez dira falta atzeen aldira iristeko. Oraindik golik gabe Athletic Kluben eta Fútbol Club Barcelonaren arteko partida hontan. Gogoratu txapeldunen kopako final laurdenetan gaudela. Joaneko partida gaur, itzulikoa datorren igandean, hilak 14. Arratsaldeko 4:00 aurrera baita ere zuzenean hemen YouTube Atletiken. Gaiz Kalboniga Menor, Peio Canales, barrutik Aimar Bikandi, adi arrisko egon daiteke Aimar area barruan. Aimarrek erdiraretea jarrezak, Aimarrek bado Aimar! Eta argi ibili da Ander Astralaga bere hankarekin. Baloi hori aldentzeko ona zen jokaldia, hemen errepikapena ondo egin dio iskin Aimar Bikandik Ruben Kantero hori, baloia atzera jarri du Aimarrek, baina ondo aritu da atezaine bizkaitarra bere eskuineko hanka jarriz eta gola ekidituz. Ondo ari da Athletic lehen zati honetan. Berriz ere presiora, Asiere Hierro, baloia lapurtu nahian Basauritarra. Eskerrez Jodu Ander Astralagak, eskuinera zabalduz, hortxe dago Joane Anaia. Joan Anaia Kiliasekin jokatu du, berriz ere atzerago orain Barsak, Aleix Garrido, Arnau Casas. Guateko atzelarriak berriz ere Aleixekin, hortxe Biel eta Aleix eta Biel. Zelai erdian partidaren kontrolpean. Hortxe orain Dani Rodríguez eskerretik erasoan Gipuzkoarra. Ondo itxi dio atea David Osipofek. Danik barrutik Unai aurkitu du. Hortxe Xabi Moreno berriz ere Dani Rodríguezekin, Unai Hernández. Buelta eman du eta atzera 10 zenbakidunak Ruben Kanterorekin. Arnau Casas eskuinera
Iliasekin ondoa orain lapurtu dio baloia Asier Palaciosek eta kontraerasoan Atletik eskeregaletik Asier Hierro berriz ere Aingerurekin atzera. Orain Aimar Bikandiren bila adi hutsa egin du Barsako atzelariak. Aimarri jauzi zaio baloia, baina ondo laguntzan Unai Hernández baloia lapurtzeko. Atzetik hasiko da Barça. Aleix Garrido, barrutik Biel Vicens, hortxe Arnau Casas, Iliasen bila, berriz ere ondo Asier Palacios baloia lapurtzeko. Atzera Ander Fernandezekin, Txostarrak lasai baloia kontrolatu eta Mikel Montero bere taldekidarekin jokatu du adi. Irriste egin du 14 zenbakidunak eta Potxo Romanek ia baloia lapurtu dio, baina Asier Palaciosek azkenean bere alde lortu du alboko sakea Barsaren aulkiaren aurrean. Hemen Asier bera izango da martxan jarriko duena. Gaizka Alboniga Menorri jauzi zaio aldaratzea. Atzetik hasiko da berriz ere Ander Fernandez eskuinera. Irriste egin du Aimar Bikandik eta Xabi Moreno baloia lapurtu dio, baina orain Dani Rodríguezek lortu aldaratzea. Adi berriz ere Dani Rodríguez baloia lapurtzeko zorian. Gainetik kendu du arriskua Asier Palaciosek, alboko sake orain eskeregaletik Barsaren alde. Esatiko azken txampan murgildu gara dagoeneko. Oraindik golik gabe, txean Atletik Kluben eta Barsaren arteko partidan. Sekulako giroa hemen Lezamako bigarren zelaian. Armaia guztiak ia beteta. Partida polit hau zuzenean ikusteko. Jabetza Atletiki dagokio, falta egin diete zurigorriei eta Peio Canelesek jarriko du estrategia jokaldia. Badoaz errematera, hainbat jokalari, 6 ari hartzean, beste bi aldaratzearen bila eta Peiok eskuinez joko du. Hortxe barrikako erdiraria, baloia penalti puntura doa eta Osipofen errematea ez dauna izan. Arazori gabe jasu du baloia Ander Astralagak. Berriz ere baloia Atletik jogatu nahi zuen, baina Atletiken presioak hori ekidin du. Hala ere lurretik jo du eskuinez Anderrek. Otxo Romanen bila, segei erdira zetorren argentinarra. Kontrol horren bila, baloia eskerrera iritsi da, hortxe dago Dani Rodríguez. Xabi Morenorekin. Ruben Cantero, barrutik Aleixek Garrido urkitu du. Joan Anaia, dator eskuineko atzelaria. Atzera jokatu du oraingoan Arnau Casasekin. Ruben Cantero, sere Arnau. Ona da Atletiken presioa. Dio Barsari eroso baloiarekin irtetzen. Eta berriz ere baloia atezeinari iritsi zaio Ander Astralaga, Ruben Cantero, Xabi Moreno, Aimar Bikandi baloia lapurtzeko zorian. Ander Fernandezek lortu du. Egitasmo hori hala ere ezin izan du Osipofekin jokatu. Falta egin behar izan du eskuineko atzelaria. Gainera txartela ikusi du, beraz lehen txartela Atletikentzat. David Osipofek ikusi du 42. minutu honetan. Horatu Xabi Moreno ere txartelarekin dagoela. Beraz bi egalekoak, eskuinekoa Atletiken eta eskerrekoa Barsan. Txartelarekin hemen Xabi Moreno bera Ruben Canterorekin. Ruben Canterok Arnau Casas aurkitu du. Arnauk barrutik Aleix Garridorekin. Ondo Gaizka Alboniga Menor. Adoa jokaldi hone bat eginez hortxe Aingerola Barrieta. Baloia luzeegia da. Ez da inola ere iritsiko Aimar Bikandi. Beraz baloia zelaitik kanpo. Alboko sakea Barsaren alde. Xabi Moreno, Unai Hernández bila, ondo Ander Hernández, buruz baloia aldentzeko berriz ere Barsak aldendu, buruz berriz ere orain Gaizka Alboniga Menorrek, baloiak ez du zelaia ukitu eta orain falta egin diote
Biel Vicenzi. Jabetza Barsarena izango da berriz ere. Hemen Biel Vicenzi. Aurreko jokaldiaren errepikapena. Zure zuzenekora irutxuli gara. Orain lurretik zioa, zegoen Otxo Roman. Ez du falta adierazi epaileak eta baloia mantxo Mikel Santos iritsi zaio. Luze joko du Bilboko batezainak. Ezkerrez. Beti moduan Asier Hierroren bila. Aurre hartu dio Ruben Kanterok. Hala ere bere baloiak ez du Dani Rodríguez aurkitu. Alboko sakea berriz ere Athletic Kluben alde. Azken minutua. Atxeden aldira joan baino lehen. Oraindik goli gabe. Eta ez bada ezer aldatzen. Horrela amaituko da lehen zatia. David Osipov. Gaiz Kalboni Gamenorren bila. Unai Hernandezek baloia lapurtu dio. Eskuinetik orain erasoan Barça. Ilias. Zazpi zenbakidunak. Eskuinetik erasoan, hortxe Joan Anaia atzetik iritsi zaio berriz ere Ilias aria barrura sartzeko naia, baina ondo itxidio batea Aingeru Olabarrietak, Aser Palaciosek baloia urrundu, berriz ere Barsak berreskuratu ala ere hortxe zelai erdian Ruben Cantero que combina con Arnau Casas, puede ser una de las últimas para el Barça, que percute por el lado derecho del ataque, la pone ahora Ilias erdiraketa ona da, lehen zutoinera, baina Lucas Potxo Romanek ez du erremate ona gauzatu beraz, arazorik gabe jaso du Mikel de Santosek baloia eta amaitu da lehen zatia, ez du minuturik gehiago eman epaileak, Kaitze Ikini, García Arriolak beraz badoaz 22 jokalariak eta baita aurkikoak ere atxeden hartzera aldageletara, goli gabe partida polita izaten ari da hemen Lezaman bizitzen ari garen aukerak izan dituzte bi taldeek, argiagoak Atletikek, baina Atletik ez Barsak ez dut asmatu atearen aurrean. Como decimos, se retiran los 22 protagonistas, también los integrantes de ambos banquillos hacia la zona de vestuarios para descansar durante 15 minutos. Ha sido una primera parte entretenida con alternativas, con ocasiones no demasiado claras, pero las más destacadas han sido para el conjunto que dirige Víctor Llopis, sin goles al descanso, Athletic Club 0, Fútbol Club Barcelona 0. Nosotros también que nos vamos a tomar un pequeño respiro, guere atxeden hartzera joango gara eta ordu laurden barru itzuliko gara bigarren zati honen kontaketarekin. Gogoratu atxeden aldian Athletic Club gutx, Fútbol Club Barcelona gutx, gero arte. Geuria izen dira referentze bat, laguntza posible dela, baina ez da arekin jauen, baina hauen imposible da berriz erabaztia, es posible da. Era un equipo, yo creo que muy equilibrado, con jugadores potentes pero técnicos, que nos complementábamos entre unos y otros, que se sacrificaba mucho y que nos esforzaba mucho tanto en ataque como en defensa, ¿no? Pero es que éramos muy buenos, es que el equipo que teníamos era un equipazo, o sea, la plantilla que teníamos era una plantilla que tenía todo. Sobre todo había una cosa fundamental, que nosotros nos sentíamos capaces de ganar a cualquiera. Para ser campeón hay que tener mucha mano izquierda, ser amigo de ellos, pero también ser muy duro. Y entonces hubo momentos muy duros, pero los chavales pues tuvieron un comportamiento sensacional, ¿no? Sin un gran equipo es imposible conseguirlo, pero teníamos un grandísimo portero internacional, había una defensa de mucha gente internacional, un centro del campo también, adelante había gente goleadora, gente con muchísima calidad, técnicamente muy bien dotados, también era un equipo que sabía sufrir, que tenía fuerza, o sea, era un equipo básicamente bastante completo en todo. Bizi behar da hori hitz egiteko horretaz, así que
eduki behar dugu berriz. Pero también hay que tener en cuenta que antes podía decir algunos, no es que antes era más fácil, no. La anterior liga que se ganó al 83 fue en el 56. En el 56, o sea que pasaron muchos años también sin conseguir absolutamente nada. Nosotros llegamos a ese momento final de la temporada, yo creo que casi convencidos de que lo teníamos muy complicado porque dependíamos del Real Madrid. Gero asmo esan partidua irabaztia, hori bai, hori argi eta garbi, eta gero, itxoin zekartakatan zen Valencia. Bigarrena izango zen, horrek 3 minutu, 4 minutu egon zirela geure partidotik bukaeran eta Madrileko partidoko bukaeran, horrek 3-4 minutu, nik uste dut, izen diela nire bizitzako, kirol bizitzako luzeanak. Esos momentos finales fueron eternos, porque en Valencia todavía no había terminado el partido. Yo aquel partido no lo jugué, estaba sancionado por tarjetas, entonces lo vi desde la grada con otros compañeros. Y fue un partido donde, bueno, se nos puso en contra, primero con el gol de, bueno, el chut de Pepe Juan, que le pega de Andrés, el 1-0, pero bueno, lo encarrilamos rápido. Entonces ya ahí solo había un partido, y no era en Las Palmas, era en Valencia, donde realmente se jugaba en nuestra victoria, ¿no?, de esa liga. Y todo el rato, todos esos minutos eran interminables. Vivirlo en la grada, con todos los compañeros también que no jugaron en ese partido, con todos los canarios, que cada uno tenía un transistor, cada uno estaba en una cadena distinta, cada uno, porque hay un momento del partido, cerca del minuto 90, en el que unos cantan gol del Madrid y otros dicen no. Vamos, hay un poco de desbarajuste en ese sentido. Y bueno, pues efectivamente el Valencia ganó 1-0 con Koldo Aguirre de entrenador, con gol de Tendillo, y bueno, y aquello fue el delirio para nosotros. Lo más bonito fue después, porque ver a todos los chavales, claro, es que estarles apretando durante todo un año y trabajando durante todo un año, y luego les ves, lo bonito es verles divertirse. Entonces Piru me ayudó a mí mucho, personalmente me ayudó mucho. A los jugadores, con los jugadores les querían con locura a Piru, y luego, pues bueno, después de ser campeones, dijo: chavales, no sabéis lo que habéis hecho. Esa fue una frase que se me quedó, y luego le saqué yo a bailar. Entonces ya después era todo festejo, bailes, bueno, muy bonito. Y luego ya fue la gabarra, ¿no? Fue impresionante, sobre todo el post-partido, ¿no? Llamábamos todos a casa y nos contaban que Bilbao estaba en la calle, y bueno, más que Bilbao y Vizcaya. Y luego lo pudimos corroborar cuando vinimos en el avión, que no se podía aterrizar en Sondica porque la gente estaba en la pista. Y bueno, fue impresionante luego el trayecto del aeropuerto a Lezama, con toda la gente mayor en la carretera, que les veías emocionados y llorando, o sea que la verdad que fue indescriptible. Ja ikustea, ja Sondikatik Lezamara joatea, eta ordu horretan jendeari ikusi jende nagusia inoski ordu horretan, nagusia, eta nola ateratzen zuten atxonak, amonak, eta nola ateratzen zuten etxetik kanpora eta agurtzea, eta nola izan zen, horregatik bizitza hori eduki behar dugu berriz. Gero, ja, handik egun pare batea, ja ikusi gauen zezan hori Bilbon, Bizkaian, Euskadin. Ongiokan ikusten dutenien imaginaketa betik zinezketako gauza bat. Y cuando empezamos a surcar la ría y nos vamos acercando al puente colgante, y veo cómo los dos márgenes de la ría están abarrotados de gente, la gente subida en los tejados, se veía en el horizonte, se veía la gente subida en cualquier altura. Entonces fue cuando me di cuenta de lo que capté lo que había dicho
Pirugainza. Un momento en el que había problemas en la sociedad de todo tipo, la gente estaba mal y fue como un aire de alegría y todo el mundo se fue a la calle y la ría pues estaba espectacular, de embarcaciones, los astilleros, todas las márgenes, la derecha, la izquierda, llenas, repletas de gente. Entonces, y ahí, entre toda esa gente, eran nuestros amigos, nuestras familias, y entonces, bueno, fue todo como muy, muy entrañable. Gente guztiak kalien egotea, eta hori da atletixen indar, nik uste dut, indar principalena. Bueno, el equipo estaba muy implicado en la vida social de aquellos años. Había muchos problemas, pero además se nos juntó el tema de las inundaciones y el equipo dio un paso al frente. No ganaban, los chavales no ganaban mucho dinero, pero todo lo que era la primera vez que jugábamos la Champions, y entonces, bueno, todo lo que ganaron con el Lez Poznan pues se lo dieron a los damnificados, ¿no? Zan momentu oso iluna, oso gogorra sozialdetik, ekonomika aldetik, dan iluna zen Bilbon. Magia, postasuna, jentie baten bestien ondoan, ez da, dokat buruan horiek pasata gabarrakin eta zelan nabaleko jentie, euskaldunako jentie zelan bere mono urdinaken kasko eta bezala. Garai horretan egia da, zen oso gogorra eta baita ere jendea zegoen momentu batetan gauzak nahiko gogorra izan zen. Baina bizitza hori horregatik esaten dugu eta bizitza hori izan zen jendearentzat liberazio handi bat. En aquellos años fuimos en cierta medida, fuimos una ayuda por las desgracias que ocurrieron. Entonces, nuestros triunfos fueron más allá de lo que es la felicidad de ver ganar a tu equipo. Más que el legado que dejamos es la gratitud que todos tenemos por el público. Bueno, nosotros sin el público no hubiéramos conseguido todo aquello y si no nos hubieran apoyado lo que nos apoyaron, pero la verdad es que el equipo se fajó. Yo estoy convencido de que nosotros fuimos campeones porque éramos los mejores, pero también porque teníamos la mejor afición. Si yo tuviera que decirles una palabra a nuestros aficionados, les diría que este homenaje que nos van a hacer a nosotros hoy es una cosa maravillosa, al que hay que hacerle a quien hay que hacerle un homenaje de verdad es a la afición del Athletic, porque hay un hecho que yo lo tengo clarísimo: sin ellos no lo hubiésemos conseguido. La gente tiene que mentalizarse que el Athletic puede y necesita ganar un título y puede ser una copa en los próximos años. Gure filosofiakin hori mantendu behar da eta horregatik gara garena. Pues nada, gracias a vosotros y amenazamos con volver el próximo año. Cuando yo empecé tenía 14 años, llegué a Albacete y todavía la ciudad deportiva eran campos de barro, de tierra. Luego fue evolucionando, las chicas al final conseguimos tener un vestuario propio, que parece una tontería, pero se agradecía en esos momentos. Conforme han ido pasando los años hemos conseguido pequeñas victorias. Yo era enfermera, compaginaba el trabajo en el centro de salud con poder entrenar luego por la noche, aunque bueno, pues el horario no es el ideal, pero te permite hacer las dos cosas, ya que por desgracia no se podía vivir del fútbol. Y ahora poco a poco, estos últimos años, desde que se firmó el convenio, creo que ha sido
la mayor victoria, porque tener un sueldo mínimo, aunque sea solo en primera división, ya te permite vivir de esto. Todavía no creo que sea suficiente, pero parece que han pasado 50 años en vez de 20 desde que empecé en cuanto a progresión en el fútbol femenino, pero sí, yo estoy contentísima, ojalá pudiese volver atrás y empezar ahora. Yo vengo de un pueblo pequeño que yo siempre he jugado con chicos cuando era pequeña y yo veía en la tele que las chicas del Athletic ganaban la liga y siempre se me ha quedado grabado que, bueno, había chicas que también estaban jugando, que por qué no iba yo a poder hacerlo también algún día, y tengo un gran recuerdo. Entonces al final se cumplió el sueño, yo vine aquí a jugar contra ellas, espectacular el sitio, nos ganaban casi siempre y muy bien. Muy buen recuerdo. La filosofía del Atleti pienso que es una base que deberían tener todos los clubes. Tiene muchísimo mérito jugar solo con gente de la tierra, con ese sentido de pertenencia que te hace luchar por el compañero de al lado, porque al final estás luchando por tu familia. Creo que nosotros lo intentamos representar también allí en Albacete y siempre me he sentido identificada con los colores del club por eso. Recibí la llamada del club que me invitaba a recibir un premio. Yo la verdad es que no cabía en mí de gozo, no me lo creía, no cabía en mi cabeza que el Athletic Club se acordase de mí para esto, y pues se lo miré a mi compañera y le dije que me han llamado del Athletic para que vaya a recoger un premio en reconocimiento a mi carrera deportiva. Un sueño que todavía no me creo que se haya hecho realidad. Por favor, un fuerte aplauso para Matilde Martínez Mati, que ha estado 20 años en el Fundación Albacete, compaginando el fútbol con su profesión de enfermera. Anoche cuando llegamos al campo, pues me acuerdo salir del túnel y se me nubló la vista, pero ya estaba ahí arriba, la gente no paraba de aplaudir, yo no cabía en mí de gozo, era algo espectacular. Es que no tengo palabras para el recibimiento que tiene esta afición con la gente que viene aquí, que no pertenece aquí al final, pero que se valore tu esfuerzo y tu sacrificio, siempre le agradezco. Bueltan gara Lezamatik oraindik atsedenaldian, Athletic Cluben eta Futbol Club Barcelonaren arteko norgehiagoka honetan, txapeldunen kopari dagokiona, gazten mailakoa, alegia. Irten dira zelaira bi taldeetako jokalariak, badirudi aldaketarik gabe atsedenaldian, utxean amaitu da lehen zatia polita izan da. Ez dira egon aukera gehiegi, baina Atletikek nahiko argiak izan ditu, Aingeru Labarrietaren jaurtiketa, baita ere erdiraketa arriskutsu batzuk. Orain Barçak aterako du zelai erditik, como decimos, estamos de vuelta aquí en Lezama para vivir esta segunda parte del partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones Juvenil. La primera mitad ha terminado sin goles, ahora sacará desde el centro del campo el conjunto visitante del Fútbol Club Barcelona. Las mejores ocasiones han sido para el Athletic de momento. Eso sí, el marcador no se mueve, veremos si lo hace en la segunda mitad. Dena prest beraz, partida hasteko. Ez dago aldaketarik bi taldeetan, beraz, 22 protagonistak lehen zatiko berberak dira. Epaileak bigarren zatia haste erabaki du, beraz, hasi da bigarren zatia. Barça erasoan orain, atzeko
lerrotik hasiko du jokaldia Arnau Casasek, barrutik 8 Romanen bila, ez du kontrola egitea lortu Argentinarrak, hala ere baloia Biele Vicenzi jauzi zaio, eskerrera jokatuz Xabi Morenorekin, honek Ruben Cantero aurkitu du, berriz ere Xabi Biel Vicenz barkatu, Biel Vicenzek eskerrera, hortxe dago Dani Rodríguez, Astigarragako erdilaria, badoa barrurantz, diagonalean erasotzen, Unairekin jokatuz berriz ere, erasoan eskerretik orain Xabi Moreno, eta korner lortu du. Bigarren zatiko lehena partidako hirugarrena Barçaren alde, el primer córner de esta segunda mitad favorable al conjunto visitante. Lo ha forzado este hombre, Xabi Moreno, que ha llegado hasta la línea de fondo. Y su centro ha golpeado en un zaguero rojo y blanco. Badoa Ilias a Comat. El Hostaltet de Pierola herrian jaiotakoa, atzera jokatu du hortxe Aleize Garrido, bere jaurtik eta ona da bigarren zutoinera, adi ez da iritsi errematera, bigarren zutoinean Lucas Ayrton Pocho Roman, da ere aurreratu da zegoen, beraz jokaldiak ez zuen balio, jokoz kanpo zegoen Argentinarra, beraz baloia Atletiki dagokio, Mikel Santosek joko du, bere taldekideak aurrera joan daitezen eskatuz, eskerrez, amairu zenbakidunak badoaz beroketa lanetara, Atletikeko 3 jokalari oraindik Barçako inor egalean. Atletik berriz ere baloia berreskuratu du, Osipofek luze Aingeruren bila, ez du Asier Hierro aurkitu, Barçak baloia alden du, Eskuñagaletik Ilias, Aser Palaciosek baloia gainetik endu du, hortxe Aingerula Barrieta barrutik Asier Hierroren bila, Asier Hierro lurrera, ez du falta adierazi epaileak, baina baloia kanpora joan da, beraz alboko sakea Barçaren alde. Iliasek Joan Anaiari lagako dio ateratzen, hemen bi zenbakiduna arkuaren azpian, baloia jartzeko pres, motz jokatu du kapitainarekin, Aleize Garridorekin, baloia kies egin dio Ironako erdilariari, eta alboko sake orain Atletiken aldekoa izango da. Eskere galetik Aser Palaciose jarriko du martxan, baloia Lastanduz, lau zenbakiduna, hortxe Peio Canales aurkitu du, zelai erdian ondo barrikarrak, eskuinera David Osipofekin jokatuz, David Osipofek Aimar Bikandi aurkitu du, badoa hor erasora Gaiz Kalboniga Menorrek bere defentsa gainditu nahi du, atzera jokatu du Osipofekin berriro, Osipofe Dani Rodríguezen aurrean, berriz ere Peio Canales, atzetik hasiko da Atletik orain, Ander Fernández, Mikel Montero zelai erdian, eskerrera zabaldu du baloia, Barakaldoko atzelaria, kortxe dago Aser Palacios, Asier Hierroren bila, baina azkarrago ibili da Arnau Casas, baloia kanpora bidaltzeko, alboko sakea Atletiken alde, eta kornerreko banderatxoa lurrera jauzi da, hemen Oskar López, ez da irudietan ikusten, eskerreko aldean bai hortxe, ez dagoela kornerreko banderatxoa, beraz partida etenda, beste bat jarri beharko dute Atletikeko delegatuek, hemen Josu Larrazabal eta Javier Arkotxa, normalean Bilbao Atletiken aritzen dena baita ere, banderatxoa konpontzeko bidean, partida beraz etenda, se tiene que detener el partido porque se ha caído el banderín de córner, así lo retira uno de los empleados de Lezama. Aquí vemos a Javier Arcocha que se acerca a enmendar ese problema. De momento el partido, que como decimos está detenido, se tendrá que añadir por lo tanto algo más a esta segunda mitad, que de momento sigue sin goles. Athletic Club 0, Fútbol Club Barcelona 0. Lo vemos a la grada también, magnífico ambiente, pequeños y mayores disfrutando del juvenil de honor del Athletic, partido grande donde los haya, Copa de Campeones juvenil, cuartos de final. Hoy nos visita el campeón del grupo tercero, el Fútbol Club Barcelona. Partida berrekingo da, arazoa konpondu ostean, Aser Palaciosek baloia martxan, erdiraketa aldaratzea Osipofentzat, eta bere jaurtiketa oso desbideratuta joan zaio. Beraz baloia
kanpora irten da eta ateko sake izango da Barçaren alde. Disparo de David Osipov muy desviado. Le había caído a la frontal del área, estaba en posición franca para golpear, pero no ha acertado en la ejecución del disparo. Será saque de puerta, por lo tanto, para el FC Barcelona. Golpea en largo ya Ander Astralaga, buscando el largo a su referencia ofensiva, al Pocho Román, despeja la zaga del Athletic, el balón le cae a Inguero Olavarrieta, que buscaba de primeras a Sierra Hierro, se anticipa no obstante Arnau Casas, golpea en largo, Ander Astralaga buscando al Pocho, se la lleva de nuevo Ander Fernández, con Aser Palacios, golpea en largo buscando a Inguero Olavarrieta, que vuelve a estar ahora en esta segunda mitad por el lado izquierdo del ataque. No llega a ese balón que se marcha por la línea de fondo. Saque de puerta para el FC Barcelona. Ateko sake esango du gizon honen taldeak. Óscar López en taldeak. Ander Astralaga luze joko du. Eskerregale orain Iliasen bila. Osipofek baloia pasatzen utzi eta alboko sake esango da bere taldearen alde. Azkenean epaileak Barçaren aldeko sakea adierazi du. Saletuen protestak ez dago ados ezta ere Bitxor Llopis. Oso gertu ikusi du jokaldia, baina epailearen erabakia ez da mugituko. Ala ere Atletikek baloia berreskuratu du zelai erdian, hortxe dago Inguero Olavarrieta, falta egin diote Lujaondoko aurrelariari. Korrikazioan erasora hemen errepikapena Inguero Olavarrieta, baina bidean jarri da Unai Hernández, falta eginez. Arredondo joko du dator Atletikeko jokalari bat aurkira. Agian lehen aldaketa egingo du Bitxor Llopisek. Segituan kontatuko dugu, hemen dago erasoan orain Mikel Montero, Aser Palaciosen bila, azkarrago ibili da Bartzelonako atzelaria eta Piele Vicenskekin jokatu du. Azkenean ez da aldaketa gauzatuko, beste jokalari bat beroketa lanetara. Beraz oraindik bi taldeetako inork ez du aldaketarik egin. Partidako 52 minutu terdi jokatu dira dagoeneko, oraindik utxean Athletic Clube Kutx, Futbol Club Barcelona Kutx. Atzetik hasiko da berriz ere Óscar Lópezen taldea. Arnau Casas, Rubén Montero, Xavi Moreno luze, Dani Rodríguez en bila, hortxe Realeko jokalari hoia, korrika Mikel Osipofekin. Baloiak ies egin dio Gipuzkoarrari eta alboko sakea Atletiken alde izango da. Hortxe David Osipov, Arredondorekin, Arredondok luze, Aimar Bikandiren bila, buruzko du zazpi zenbakidunak, lurrera jauzi da kapitaina, ala ere baloia Peio Canalesi jauzi dio, jauzi zaio Peio atzera Osipofekin, Osipofek atzerago hortxe Mikel Santos aurkitu du atezaina Aser Palacios, atzera Monterorekin, Montero iskin egin dio Pocho Romani. Pocho Romanek Sabiolaren itxura dauka, bere bigarren entrenatzailearen itxura, aurrelari oso txikia, baina presiora bizi doana. Orain Atletiken presioa ona izan da eta baloia berreskuratu du Osipofek, eskerrera zabaldu du baloia, hortxe aurkitu du Inguero Olavarrieta, ona izan da kontrola Arabarrena. Erdiraketa ona baita ere aldaratzea Atletiki jauzi zaio eta Gaizka Alboniga menorren jaurtik eta kanpora joan da, baina zaletuen txaloak entzun ditu Atletik hemen errepikapena eskairka da bortitza, baina ez joan atera bidean. Beraz ateko sakea Barçaren alde. Nuevo acercamiento para el Athletic, el disparo lejano con la zurda de Gaizka Alboniga menor, se ha marchado desviado, saque de puerta para el Barça, aunque vuelve a recuperar el Athletic. Busca el primero el conjunto de Bitxor Llopis, la dejaba de taco Pello Canales para Gaizka, no se entendieron entre sí. Recupera el FC Barcelona, la tiene Unai Hernández, juega con Biel Vicens, para Aleix Garrido, Aleix con Biel, atrás para Rubén Cantero, juega con Arnau Casas, busca por dentro al Pocho Román, recupera el Athletic, puede haber peligro, el balón que ha golpeado en la mano de un zaguero del Barça, le cayó el rebote a Pello Canales, la perdió el de Barrica, recupera el Barça, juega Joan Anaya, para Arnau Casas,
inicia la jugada desde abajo de nuevo el Fútbol Club Barcelona. En el círculo central es Biel Vicens, combina con Unai badoa erasora, eskerre galetik, hortxe Dani Rodríguez aurkitu du, Dani Rodríguez ane barrura, Dani Rodríguez baloia berriz ere eman dio Unairi, arriskua egon daiteke, Unairen ja urtiketa atzelariek urrundu dute, eta baloia Gaizka Alboniga menorri iritsi zaio, berriz ere Gaizkak Peio Canalesekin jokatu nahi zuen, hala ere berriz ere baloia Gaizkarentzat, Durrera Gaizka ez du faltarik egin, baloia berreskuratu du, orain Atletikoran trairasoan, gora datore Zalegoa, hemen Aingeru Olabarrieta, ariara bidean Aingeruk baloiari eman diezaioke eta bere jaurtik eta gutxigatik kanpora joan zaio. Zaletuen txaloak hemen jokaldia errepikatuta. Ona izan da Atletiken jokaldia kontraerasoan, baina ez du asmatu atearen aurrean, berriz ere ateko sakea Barsaren alde. Buena acción de nuevo ofensiva del Athletic desde el costado izquierdo. Se ha marchado bien Aingeru Olabarrieta, pero su disparo raso con la zurda le ha ido ligeramente desviado del marco de este hombre de Ander Astralaga. Ahora vemos al entrenador, a Óscar López. Ya está en juego la pelota en el costado izquierdo del ataque del Barça, aunque vuelve a recuperar el Athletic, lo está haciendo bien en esta materia el conjunto de Bichor Llopis. Ataca por el flanco derecho ahora Aimar Bikandi. El balón le cae de nuevo a Redondo que baloia berreskuratu du, Aingeru que pasatzen utzi hortze doa, erasora, Aser Palacios, baloia penalti puntura, hortxe rematea, Asier Hierro, baina ez du eroso konektatu, baloia que atzelariren baten jodu eta arrisku aldendu du Barsak, baina berriz ere baloia Atletik entzat da, orain Atletik argi eta garbi nagusi bigarren zatian, 12 minutu ja da jokatu dira dago hemen Lezaman, goli gabe baina Atletik lehenaren bila. Aser Palaciosek Aingeru Olabarrieta aurkitu nahi zuen, baloia kies egin dio eta alboko sakea izango da Barsaren alde. Joan Anaiak jarri du baloia martxan, Aser Palaciosek hala ere berreskuratu du, hortxe dago Biel Vicens, barrutik Unairekin, Unairek eskerrerago hortxe Dani Rodríguez aurkitu du, Dani badatoraria barrura di arriskua egon daiteke, baina ondo David Osipofek baloia lapurtu dio, gainera luze jokatu du Asier Hierroren bila, badatoraz basauritarra, baloia Peio Canalesi iritsi zaio, hortxe Gaizka Alboniga menor, hala ere Biel Vicensek baloia lapurtu dio, hortxe Unai orain, berriz ere baloiarekin, ritmoa mantxotu nahi du orain Bartzelonak, atzetik ekingo dio jokaldiari, Óscar Lópezen taldeak hemen Joan Anaia. Erdian berriz ere atzera Arnau Kasesekin eskerrera iritsi zaio baloia Dani Rodríguezi. Dani Rodríguez beti erasoan eskerretik. Osipofen bila orain atzera jokatu du baloia Unairentzat, Unaike Potxoren bila adi arrisko dago daiteke, baina aurreratuta zegoen azkenean ez zegoen aurreratuta, baina baloia kanpora bidali du eta ateko sakea izango da Atletik entzat, hemen errepikapena, la acción repetida estaba habilitado Lucas el Pocho Román, el jugador de Buenos Aires. Como hemos comentado junto a Ilías, es un habitual del Barça Athletic en Primera Federación. Sacará el saque de puerta Mikel Montero, en largo con la pierna derecha buscando, como casi siempre, a Asier Hierro, el basauritarra, que quería hacer un control acrobático, no le salió, recupera el Barça. Barsak berriz ere, baloia berreskuratu du, hementxe Unai Hernández erasora, Amar zenbaki dunak, baloiari jode iesa joke, baina ez du lortu eta berriz ere Atletikek arrisko aurrendu du, hala ere orain Barsak jabetza berreskuratu du. Partidako lehen ordua beteko da aurki hemen Lezaman, oraindik goli gabe, Atletikek huts, Barsak huts, lehen aldaketa iritsiko da aurki Atletiken, Txus Bizkai pres, baita ere beste jokalari bat, ez dugu hemendik ikusten, jarraian kontatuko dizuegu Gaizka Alboniga menorrek baloia berreskuratu du, hala ere Barsak berriz ere, bere gain dauka jabetza, Dani Rodríguez, Xavi Moreno, Barsak ere lehen aldaketa egingo du, hementxe dago hegalean sartzeko pres jokalari bat. Ator Barça erasora berriro, hortxe Potxo Roman, baina orain bai aurrera duta zegoen eta gainera ez du erremate ona egin. Lurrera
jauzi da argentinarra. Irriste egin du baloia jo baino lehen eta jabetza Atletikentzat izango da eta badatoz orain aldaketak. Ez, oraindik ez, baloia martxan jarriko da berriz, epaileak oraindik ez du aldaketa egitea egin zedila adierazi eta beraz berriz ere jokoa martxan. El colegiado que no ha permitido la realización de los cambios, está esperando un jugador del Barça y dos del Athletic. De momento ataca el conjunto local, lo hace por el lado derecho, es David Osipov, combinando con Aymar Bikandi, el máximo goleador del equipo con 20 tantos en el presente curso. Controla bien Aymar, se quería marchar de su par, no lo consiguió, recupera el Barça. Berrizere Barça erasoan, hortxe Aleix Garrido, Ripoleko erdilariak atzera, Arnauk Kasasekin, Arnauk luze, Unai aurkitu du, Unaik ezkerrean, Dani Rodríguez en bila, hortxe Dani berriz ere área barrura, Dani erdiraketa jardezak lehen zutoinera, baina ondo argi ibili da Ander Fernández arriskua aldentzeko, berriz ere erasoan Barça. Atzetik hasiko da jokalari guztiak aurkariaren zelaian, eskerrera berriz ere Dani Rodríguez ekin jokatu dute, baina aurreratuta zegoen eta baloia Atletiki dagokio, orain bai aldaketak. Badoa Asier Hierro, bere tokian Txus Bizkai sartuko da. Eta baita ere 12 zenbakiarekin David Osipovek Danel Belategi Durangarrari bere lekua lagako dio eskuineko aldean atzelari lanetan. Beraz, lehen bi aldaketak egin ditu Bitxor Jopisek, doble cambio en el Athletic en este minuto 63 ya de partido. Han entrado Danel Belategi y Txus Bizkai en lugar de David Osipov y Asier Hierro. Ataca por el costado izquierdo a Ingeru Olavarrieta, juega con Asier Palacios, presiona a Ilías, obliga a Asier a jugar con Mikel Santos. Este juega hacia la derecha para el recién incorporado, para Danel Belategi, el balón le cae de cabeza a Redondo con Bizkai, Bizkai que busca a Bikandi, ez da iritsi Bikandi, baloi horretara, eta Barçako atzelaria ikurrundu dute. Otxo Roman en bila, berriz ere Jokos Campos egoen argentinarra. Oraindik ez da egin aldaketa Barçako taldean. Baloia Atletiki dagokio. David Arredondok motz, Ander Fernándezekin, Barrutik Txus Bizkairen bila, uartekoak ez du baloia kontrolatzea lortu. Eta Barçake berreskuratu du jabetza, arrisku egon ziteke, baina ez dute elkar ulertu Iliasek eta atzetik zetorren Arnau Kasasek, hemen irudietan hiru zenbakiduna. Eta baloia Mikel Santosi iritsi zaio. Mikel Santosek presari gabe baloia eskuekin hartu eta luze joko du. Eskerrez beste behin 13 zenbakidunak luze. Orain Txus Bizkairen bila, hemen Nafarra buruz, Ingeruren bila, baloia kanpora bidali dute Barçako atzerariek, Joan Anaiak hain zuzen ere, eta alboko sakea izango da Atletiken alde. Ezker hegaletik Asier Palaciosek jarriko du martxan, baloia zelaitik kanpora joan da, 8. zelaira, beraz beste bat eskatu du Aserrek martxan jartzeko. Orain iritsiko zaio. Partida berrekiteko. Asier Palacios, lagun baten bila, Txus Bizkai aurkitu du, Txus Bizkai atzera, hortxe Peio Canales berriz ere baloia, Asier Palacios iritxe zaio, atzerago Ander Fernández aurkituz, zelai erdian, 3 zenbakidunak, eskuinera zabaldu du Danel Belategi aurkituz. Danel Belategi, eskuinerago hortxe dago Aymar Bikandi, Txus Bizkairekin jokatu nahi zuen, baina Xabi Morenok baloia lapurtu dio eta berriz ere Atletikek jabetza berreskuratu du. Hementxe
David Arredondo, Pello Canales, esquerrera Zabalduz, hemente a Ingeru Olabarrieta, a Ingeru que quiere ganar la línea de fondo, pone el centro, el segundo palo, el balón muy pasado, no llega a Aimar Bicandi, querían córner, no lo señala así el colegiado del partido, Kaitzikiñi García Riola, saque de puerta por lo tanto para el Barça, que hace su primer cambio en este mismo instante. Se marcha el Pocho Román, dejando su lugar a otro delantero, Nil Calderó, el delantero ilerdense, oriundo de Claravals, que va a ser la primera permuta en este encuentro por parte del Fútbol Club Barcelona, jugador que porta el dorsal número 21 y que viene a ocupar el flanco diestro del ataque, lo cual hace pasar a Ilías a la punta de lanza. Beraz, lehen aldaketa egin du Óscar Lópezek, 76. minutuan, Nil Calderok, Lucas Ayrton Pocho Romanen tokia hartu du eta Ilías orain izango da aurrera lanetan arituko dena. Presioan orain Ilías, Mikel Montero que eskerrera, Ser Palacios aurkitu du, hortxe Ingeru Olabarrieta, atzera berriz ere a Ser Palaciosekin, a Ser Palaciosek atzerago, Mikel Montero aurkitu du, barrutik Aingeru, a Ser, berriz ere Aingeruren bila, hortxe doa Pello aldaratzera, baina azkarrago ibili da Joan Anaya, Aleix Garrido, Unai Hernándezekin badoa eskerretik Dani Rodríguez, Gipuzkoarra, atea itxi nahi dio Daniel Belategi, ondo defentsa lanetan Ander Fernández, azkarrago ibili da Dani Rodríguez baino eta baloiak azkenean Gipuzkoarraren gorputzean jo du eta teko sake izango doa Atletiken alde. Mikel Santosek joko du, badauka Ander eta Mikel Monteroren laguntza, baina azkenean berak hartuko du erantzukizuna. Bere taldekideak aurrera joatea eskatuz eta eskerrez berriz ere. Luze orain Aimar Bikandiren bila, ona da bilbotarraren kontrola, Txus Bizkairekin jokatu du, atzera da Redondo aurkituz, hemen Pello Canalesek Aimar Bikandi aurkitu nahi zuen, ideia ona zen, baina Barça ondo ibili da defentsa lanetan eta Mikel Monterok berriz ere oso urrutitik jodu, gola egiten saiatuz, baina ondo kokatu zegoen beste behin, Ander Astralaga, bizkaitarra. Intentado sorprender de nuevo como en la primera mitad Mikel Montero, estaba bien colocado bajo los palos Ander Astralaga, el balón que de nuevo vuela por el cielo de Lezama, lo consigue conectar de cabeza Mikel Montero, este también de cabeza, en este caso Txus Bizkai, combina con Pello Canales, este para Aimar Bikandi, combina con Pello, arrisku agon daiteke, Pelloren jaurtik eta gora, Pelloren eskuinka da gora joan da, ari artean zegoen barrikako erdilaria, baina bere jaurtik eta oso desbideratuta joan zaio, hemen errepikapena, Pelloren eskuinka da gora, ateko sakea Barsaren alde, berriz ere Atletikek baloia berreskuratu du, ondo Atletik orain, David Arredondo, Aiz Galbonia menor, Pelloren bila berriz ere, Pello que baloia kontrolatzea lortu du, ez da gainera irten zelaitik bera sortxe dauka Pello, que jabetza atzera Mikel Monterorekin, a Ser Palacios, a Ingeru Olabarrieta, que quiere marcharse de su par, en este caso de Joan Anaya, combina con Aser, este para Kais Calboniga menor, Pello Canales, abre hacia la derecha para Daniel Belategi, el control se le escapa al jugador del Juvenil B que actúa con frecuencia en el primer equipo de la División de Honor, que hoy está teniendo minutos en el flanco derecho. David Arredondo, que eskuinera, hortxe Daniel Belategi berrez ere baloia ona da, Aimar Bikandirentzat, adi arriskua egon daiteke, Aimar Rener, diraketa bigarren zutoinera, Txus Bizkairen buruka da, kanpora! Txus Bizkairen buruka da, oso gutxigatik kanpora joan da, zutoina miazkatzen, hemen errepikapena, baloia oso ona zen bigarren zutoinera, eta errematea oso gutxigatik, kanpora joan zaio nafarrari, qué pena, el primero ha estado muy cerca, el centro buenísimo al segundo palo de Aimar Bikandi, el remate de cabeza ganándole de la partida a sus dos defensores de Txus Bizkai, se le ha ido por poquísimo fuera,
Saque de puerta para el Fútbol Club Barcelona. Está apretando el Athletic en busca del primero. Badoa orain erasora. Fútbol Club Barcelona. Ilias Elayerdian. Falta egin diote zazpi zenbaki dunari. Beraz, jabetza Barsarena izaten jarraituko du. Arnau Casas, barrutik. Biel Vicensen bila, ala ere. Askar berreskuratu du baloia Atletikek, adi arriskura egon daiteke berriz ere. Orain eskerretik erasoan, Aingerola Barrieta baloia penalti puntura. Errematea kanpora! Pello Canalesen errematea kanpora, bigarren lerrotik zetorren atzetik aurrera. Eta eskerrez jo du 8 zenbakidunak hemen errepikapena. Oso ondo ari da Atletik partida honetan, gola merezi dute Bitxor Jopisen mutilek. Ora beste aukera bat. Ateco saquea Barsaren alde, qué ocasión de nuevo para el Atlético, ahora desde el lado izquierdo, el balón atrás de Aingerulo Barrieta, buenísimo raso para la llegada desde segunda línea de Pello Canales, que sin pensárselo dos veces, golpeó, se le fue ligeramente desviado arriba, ahora ataca el Barça, la réplica del conjunto culé, erasoan orain talde Kataluniarra, baina baloia Atletiki dagokio, aurreratuta zegoen Dani Rodríguez, estaba en fuera de juego el jugador guipuzcoano, recupera la posesión. De esta forma el Athletic, que está haciendo un auténtico partidazo. De momento 71 minutos y medio consumidos aquí en el campo número 2 de Lozama. Así se lo corresponde la grada, aplaudiendo a los suyos. De momento Athletic Club 0, Fútbol Club Barcelona 0, pero si alguien está haciendo méritos para marcar es el Athletic. Lo intenta de nuevo Gaizka Algonia Menorrek erdieraketa, penalti puntura berriro, baina aldendu egin dute arriskua Bartzelonako jokalariek. Ala ere berriz ere aldaratzea David Arredondo jaso du. Hortxe 18 zenbakidunak. Barrutik Pello Canales aurkitu du. Pello Canalesek Ander Fernandezekin. Anderrek eskerrera. Aser Palacios. Le cierran la puerta. Ese Nil Calderó, el recién incorporado, juega atrás Aser con Mikel Montero. Mikel Montero que se la devuelve a Aser Palacios, que ya ha cruzado la divisoria, ha puesto el centro y el remate de Chus Bizkai, que no lo consigue conectar. La farra que sin izan du errematea eroso egin. Hemen errepikapena. Chus Bizkai 20 zenbaki, hogei zenbakidunak, el dorsal número 20, que no ha conseguido conectar el remate. Después de que su compañero se incorpore, como siempre lo hace, al ataque desde el costado izquierdo. De nuevo el Athletic, que recupera la posesión, último tramo del encuentro, minuto 73 de partido, de momento sin goles. Lo está rondando el Athletic. Athletic Goletik Gertu. Luce Aser Palacios, que Chus Bizkairen bila, baloia Unai Hernández jaso du, Elayerdian badoa erasora, Gironan ibilitako jokalaria, barrutik Ilias aurkitu du, adi arriskoa egon daiteke Iliasek bigarren zutoinean, Dani Rodríguez aurkitu nahi zuen, baina oso ondo aritu da defentsa lanetan Mikel Montero eta Ander Fernández izan da baloia kornerrera bidali duena. Ahí vemos cómo sus compañeros acuden a felicitar por la magnífica acción defensiva al central Gechozarra. Vemos la acción repetida. Buen balón filtrado para Ilias. Ilias, que quiso darle el gol en bandeja a su compañero, pudo definir ante Mikel Santos, pero apareció providencial la pierna milagrosa de Ander Fernández para mandarla a saque de esquina. El segundo del Barça en esta segunda mitad, lleva ya 4 el conjunto culé. La Warren corner la Barsaren alde orain aukera garbia izan du kanpoko taldeak aurretik jartzeko. Baloia lehen zutoinero orain arrisku aldendu dute Atletiko jokalariek. Badoa ala ere kontraerasoan Aingerulo Barrieta eskuinegaletik, lurrera botada Dani Rodríguez, kanpora bidaltzeko baloia. Hemen errepikapena korrikazioa zen biak, baina kanpora bidali du kanpoko taldeko jokalariak. Atzera Pello Canalesek Mikel Santosekin. Luze orain Aimar Bikandiren bila, orain eskerre galera dator kapitaina, eskuinean gelditu da Aingerulo Barrieta. Erasoan Chus Bizkai, 4-3-3 sistemarekin jokatzen ari da Bitxor Jopisen taldea.
Ari erdian, Peio Canales, Gaizka Alboniga Menor eta David Arredondo daudelarik, hemen errepikapena falta egin dio Gaizka Alboniga Menorrek Biel Vicenzi, azkar jarri du baloia martxan Barsak, ala ere kontrolak ies egin dio Dani Rodríguezi, alboko sakea beraz, etxeko taldearentzat, eskuine galetik jarriko du baloia martxan, Daniel Belategik, 26 zenbakidunak, lagun bat aurkitu nahi du hementxe Peio Canales dago, Peio Canales aingeruren bila, eskerretik bat berriz ere Erasora, Ser Palacios, Ser Palaciosek luze jokatu du Aimar Bikandirekin, baina azkarrago ibili da Barsako atzelaria, Joan Anaia, Aleix Garridorekin jokatzeko, Aleixek atzera, Arnau Casasekin berriz ere Aleixek gora Unairen bila, ez egoen jokaskanpo, baina ondo itxidio atea Daniel Belategik, ala ere Dani Rodríguezek lortu du aldaratzea, eta Unairen jaurtiketa, Mikel Santosek jaso du, geldiketa ona Bilboko atezainak egin duena, eta gainera falta adierazi du epaileak, Dani Rodríguezen jokaldi hartan, hemen errepikapena, falta egin dio Dani Rodríguezek Ander Fernandezi, errematea egiterakoan, markatu nahi Hernandezen, eta baloia orain Atletiki dagokio, partidako azken ordula ordena, jokatzen ari da Lezaman, está pasando rapidísimo el partido, lo cual quiere decir que está siendo muy entretenido, de momento sin goles, pero con alternativas, con ocasiones para ambos conjuntos, las quiere ahora el Athletic, Daniel Belategui, en campo rival, vemos a un jugador del conjunto culé fuera del campo, por ello Daniel Belategui ha decidido mandar el balón fuera. Por supuesto la deportividad también entre los dos equipos, los aplausos del público para corresponder esta acción de fair play, es lo importante también en estas categorías. Por supuesto que hay que ganar, hay que buscar la victoria, pero hay que buscar la formación de los jugadores. Lo más importante es que la cadena no se rompa, que siga vigente y que los jugadores que hoy vemos aquí en el juvenil alcancen la primera plantilla, ¿por qué no? Y nutran con su talento, con sus cualidades, las filas del primer equipo. No hace mucho tiempo veíamos a los Ollán Sanzet, a Unai Vencedor en estas categorías, que ahora son indispensables en la plantilla, jugadores importantes en los planes de Ernesto Valverde. Por supuesto, siempre mira a la cantera. Erasoan orain Fútbol Club Barcelona. Rubén Cantero, Barrutik, Biel Vicenza aurkitu du eskerrean, hortxe Dani Rodríguez, Daniel Belategui atzean laga nahi du, baina ondo aritu da defentsa lanetan Durangarra. Aletuen txaloa jaso ditu 26 zenbakidunak, falta egin dio Dani Rodríguezek eta baloia Atletikentzat izango da. Luze joko du Ander Fernandezek. Lagun baten bila eskuinarekin. Angelo Labarrietak buruz, hortxe Txus Bizkai. Bizkaik ez du kontrola egitea lortu, baina baloiak Barsako jokalari baten eskuan jo du. Biel Vicenzen eskuan hain zuzen ere. Eta jabetza Atletiki dagokio hemen errepikapena argi eta garbi. Bere eskuineko besoan eman du baloiak eta aldaratzea. Naiz eta beretzat zen. Atletikentzat izango da jabetza. Peio Canalesen jarriko du baloia martxan. Baita ere hortik dago Aingeru Olabarrieta. Peio Canalesek bi besoak gora. Estrategia jokaldia markatuz bigarren zitoinera, Aimar Bikandiren bila, adi aldaratzea Txusentzat, berriz ere Aimar! Sekulako geldiketa egin du Ander Astralagak, hortxe zegoen lehena, barrura zioan baloia baina, ondo aritu da, atezain Bizkaitarra hemen errepikapena, oso ona jokaldia, Aimar Bikandiaria barruan, bere eskuinkeda barrura zioan, baina Ander Astralagak bere eskua jarri ditu baloia cornerra bidaltzeko. Qué ocasión para el Athletic de nuevo en este minuto 80 de partido. Está cerquísima el gol del conjunto rojiblanco. Lo están mereciendo sin ninguna duda. Marca ahora la jugada de estrategia Peio Canales. El córner que le pone al punto de penalti. El rechace que favorece al Barça, que quiere salir a la contra. Kontra erasoan orain kanpoko taldea eskerretik, baina azkarrago iritsi da
Aser Palacios atea izteko. Atzera orain Mikel Santosekin, Mikel Santosek luze Aimar Bikandiren bila sekulako aukera izan du. Abagune pare bagabea zazpi zenbaki duenarentzat. Argiena ezbairi gabe partida honetan. Baina ondo arituta Ander Astralaga Atletikeko atezainoia. Ezkerregaletik berriz ere Barça jarri du baloia martxan, orain Atletikek berreskuratu, alboko sake orain Daniel Belategi jarriko du. Oskar Lopezen aulkiaren aurrean, badator beste aldaketa bat Barçan, badirudi Arnau Pradas dela Manresako jokalaria aukeratutako bat, eta bestea Toni Karabaka. Beraz aldaketa bikoitza egingo du aurki Oskar Lopezek, oraindik Atletiken ez daude gehiago. Erasoan talde zurigorria ondo ari da Bitxor Jopisen taldea. Baloia berriz ere bigarren zetoinera erdiraketa eskuinagaletik dator hemen Ezkerregalean Aingeru Olabarrieta baloia jaso du Gaizka Legonia Menorrekin. Gaizka area barruan, atzera berriz ere Aingerurentzat. Aingeruk baloia Gaizkari bueltatu dio, Gaizka area barruan. Gaizka que quiere girarse ante dos rivales, Gaizka que sigue con la pelota controlada. Quería conseguir el saque de esquina, no lo consiguió. Saque de puerta para el Fútbol Club Barcelona. Decimos, prepara dos cambios, van a entrar al terreno de juego Antonio Caravaca, el jugador de Santa Coloma de Gramenet, también Arnau Pradas, el de Manresa, también se prepara una nueva sustitución en el Athletic. De momento el juego no se ha detenido, por lo tanto sigue el ritmo, sigue el juego en Lezama. Ataca por el lado izquierdo ahora el conjunto culé, que viste hoy de dorado. En las instalaciones Urigorris venía trazando la diagonal el jugador Unai Hernández, perdió la pelota, despeja Mikel Santos buscando a Chus Vizcay, la deja de cabeza para Gaizka Albóniga Menor, cae al suelo, objeto de falta el centrocampista de Artea. La protestan los jugadores del Fútbol Club Barcelona, quería sorprender a Aimar Bikandi con Chus Vizcay, el árbitro dice que no, que hay que esperar, y vamos a ver la acción repetida, la falta de Biele Vicens sobre Gaizka Albóniga Menor, que se queda tendido en el suelo retorciéndose de dolor. Momento idóneo, adecuado para que lleguen los cambios. Preparado con el dorsal 22 también Miracle Daniel para ingresar al césped en las filas del Athletic. Los aplausos son para Gaizka Albóniga Menor, que afortunadamente recupera la verticalidad y puede continuar sin ningún problema disputando el partido estos 7 últimos minutos, más lo que seguro añadirá el colegiado del Colegio Vasco Ekaitz Ikiñi García Arriola. Recuerden que el partido de vuelta será el próximo domingo, día 14 a las 4 de la tarde, también en directo aquí en YouTube Athletic, desde el estadio Johan Cruyff, pero de momento queda mucha tela que cortar aquí en esta ida de los cuartos de final de la Copa Juvenil. Busca el gol de Athletic, busca marcharse con ventaja a tierras catalanas. El centro de Ander Fernández, el balón al segundo palo, el despeje defectuoso de Joan Anaya. Vuelve a ceder un córner, un saque de esquina el conjunto culé para el Athletic. Beste córner bat izango du Athleticek, ona zen erdiraketa bigarren zutoinera, eta Joan Anaiak ez zuen arazorik nahi, baloia córnerera bidali du. Azken 6 minutuetan murgildu gara. Athletic golaren bila, abantailarekin joan nahi du Bartzelonara alde bizkaitarrak. Orain kornerra dauka bere alde, Peio Canalse jarriko du baloia, penalti puntura di, Ander Fernandezen errematea ez da ona izan, baina aldatzea eta bida redondori jauzi zaio, eta jaurtik eta kanpora, 18 zenbakidunak kanpora bidali du bere eskuinka da, hemen errepikapena, eta badatoz aldaketak, Aingeru Olabarrieta kanpora, Miracle Daniel barrura, txaloak bientzat, hirugarren aldaketa beraz Atletiken, tercer cambio en el Athletic, se marcha ovacionado a Aingeru Olabarrieta, también los aplausos para el jugador que entra, para Miracle Daniel. Y en el Barça también se prepara una doble permuta, como hemos comentado, van a entrar al terreno de juego Toni Caravaca y Arnau Pradas, en lugar de el dorsal número 10, que es Unai Hernández, el jugador de Badalona, que deja su lugar a Toni Caravaca. Y veremos quién es el otro sustituido. Es Dani Rodríguez, que estaba justo al lado, el jugador de Astigarraga, que deja su lugar a Arnau Pradas. Veras
beste bi aldaketa Bartzelonan, 10arekin Unai Hernandez eta Maikarekin Dani Rodríguez jokalariek zelai utzi dute, eta bere ordez 17arekin Toni Karabaka eta 22arekin Arnau Pradas jokalariak zelairatu dira. Azken 5 minutuak jokatzeko, beraz hainbat aldaketa bi taldeetan. Luze joko du Ander Astralagak, hemen orain zelaiko speakerrak aldaketak asaltzen. Atletik berriz ere baloia bere gain dauka, alboko sakea izango du talde bizkaitarrak. Aser Palaciosek jarriko du baloia martxan. Lau zenbakidunak, lasai baloia garbitu kamisetarekin. Eta lagun baten bila. Txus Bizkairekin ere jokatzea erabaki du. Nafarrari baloia iritsi zaio, hortxe Txus Bizkai, buelta eman atzera Peiorekin, epaia aurrean zeukan, atzera Arredondorekin, hortxe Mirakol badoa, Mirakol area barruan, Adi Mirakolek erdirak eta jar dezake, baloia Txus Bizkai jaso du, area barruan baitaren Nafarra, baloia Aimar Bikandirentzat, baina Barsaren atzerariek urrundu dute, hala ere arriskuak Darrai, hemen Daniel Belategi, Palacios, atzerago hortxe Mikel Montero Peioren bila, aurre hartu dio Biel Vicensek, baloia lapurtu du Barsak, hemen Eskuinagaletik Ilias eta Nil Caldero erasoan, Iliasek barrutik jokatu nahi dut, quiere trazar la diagonal, el dorsal número 7, jugador con pasaporte marroquí, busca a un aliado, encuentra a Biel Vicens, con el recién incorporado con Toni Karabaka, atrás para Rubén Cantero, Arnau Casas, la presión de Pello Canales incansable como siempre, todo el Athletic a la presión intentando robar el balón en campo rival. Toca y toca el Barça, buscando la mejor opción. Hogeita zazpigarren minutua, bete da dagoeneko hemen Lezaman, oraindik utxean, Barça erasoan hemen Nil Caldero, Eskuinegaletik Adi, areara sar daiteke 21 zenbakiduna, baloia bigarren zituenera, ez da iritsi errematera Arnau Pradas, hala ere baloiak ez dio ies egin eta kornerra lortu du bere alde, bosgarrena Barçaren tzat, Eskerregaletik denak, hemen jokaldia errepikatuta, Nil Calderoren erdiraketa ez da iritsi, Mikel Santos ez da ere errematera Arnau Pradas. Eta kornerra izango du Bartzelonak bere alde. Toni Karabaka jarriko du baloia martxan. Eskeregaletik. Eskuin besoa altxatuz, baloia lehen zutoinera, Atletikoko jokalariek aldendu dute, baina Iliasi jauzi zaio aldaratzea, Adi baloia lurrera, eta Mikel Santosek gelditu du aldaratzean, penalti eske zeuden jokalariak, eta jaurtik eta Mikel Santosek gelditu du, eta orain erasoan Athletic, Aimar Bikandik gaizka Alboniga menor aurkitu nahi zuen, ez du lortu bere egitasmoa, Barsako atzelariek baloia aldendu dute, berriz ere Athletic entzat aiabetzan Ander Fernandez, Arnau Pradasek baloia lapurtu dio, baina ere Athleticek berreskuratu, hemen Aser Palacios Eskeregalean, Pello Canalesekin, Barrikarrak eskuinera zabalduko du, baloia hortxe dago Daniel Belategi, Barsaren aurkiaren aurrean, barrutik David Arredondo aurkitu du, berriz ere Pello Canales, gritos de Athletic para intentar alentar a sus jugadores en estos últimos instantes del partido, el centro de Aser Palacios, el balón que iba a la media luna, despejó la zaga del Barça, recupera no obstante Gaizka Alboniga menor que puede disparar, Gaizka que busca conectar con Chus Bizkai, para Miracle, no se lo piensa, levanta la cabeza, puede golpear Chus, no se lo piensa y juega atrás, en última instancia para Pello Canales que eskerrerago jokatuko du, Aser Palacios en Villa, Aser Palacios en erdiraketa penalti puntura zioan, baina aurre hartu dio Barsako jokalaria, gainera mina hartuta lurrean gelditu da Barsako jokalaria, eta partida etengo da, ikia igo zaio Barsako jokalariari, 80. minutua beteko da 10 segundu barru, baita ere beste jokalari bat lurrean area barruan,
esfortzua handia izaten ari da, gran esfuerzo de todos, vemos como varios jugadores del Fútbol Club Barcelona tienen problemas físicos, les está subiendo la bola, el esfuerzo ha sido ingente y el espectáculo también apasionante, todo quedará por lo tanto para la vuelta cuando vemos que se van a añadir 5 minutos, nos iremos por lo tanto hasta el 95, 5 minutu gehiago jokatuko dira hemen Lezaman, 85. arte iraungo du neurketak. Zorionez altxatu dira Barçako jokalariak, se recuperan sin problemas los jugadores del Fútbol Club Barcelona, aunque también se prepara un cambio, parece que uno de los dos no va a poder continuar. Alex Garrido también está cojeando, en esta última acción hemos visto cómo está cojeando Errenka kapitaina, baita ere Xavi Moreno mina hartuta, eta badator aldaketa, badoa zelaitik Alboniga Menor, baita ere Atletiken aldaketa izango da, Gaizka Alboniga Menorrek Urtzi Albizua jokalariari bere lekua utziko dio, baita ere Txaloak Gaizkarentzat. Kornera izango du Atletikek bere alde ezker hegaletik, hemen badator Urtzi Albizua Arrigorriagako jokalaria, eta ea Barçan aldaketa datorren, oraindik ez dio Laga sartzen zelai, orain bai Urtzi Albizua zelaira. Barçak ez ditu aldaketak egingo, kornerra defendatu behar du eta inoiz ez dira aldaketak defentsako kornerretan egiten. Beraz kornerra Atletik martxan jarriko du, baloia lehen zutoinera, Mirakolen bila jarri du Peiok, baina aldaratzea berriz ere Barrikarekoarentzat izango da. Peiok Canalesek atzera, hemen Urtzi Albizua, el balón al punto de penalti, remate al que no llega ningún jugador rojiblanco, ez da iritsi Atletikeko inor errematera, hemen errepikapena, bigarren lerrotik zetorren Mikel Montero, que golpea el poste por no haber llegado, se lamenta de esa acción, ha estado cerca al tanto el remate del central de Baracaldo. Bien, llegan dos nuevos cambios en el Fútbol Club Barcelona, dos jugadores con problemas físicos como comentamos, Xavi Moreno y Alex Garrido. Entran en su lugar con el 16, Gerard Hernández. Y con el 12, su tocayo Gerard González. Beraz beste bi aldaketa egin ditu Barçak. Gerard González eta Gerard Hernández. Min hartuta dauden Alex Garrido eta Xavi Morenoren ordez. Los últimos cambios ya es de este partido. Estamos en el 93 y casi medio. Se alargará algo más por estas últimas permutas. Recuerden que estamos en el tiempo extra, de momento sin goles. Athletic Club 0, Fútbol Club Barcelona 0. Alboko sakea izango du orain etxeko taldeak. Ezker hegaletik Aser Palaciosek jarriko du baloia martxan. Azken txampan murgilduta guztiz Atletik eta Barça, dena erabekitzeke itzuliko partidan. Gogoratu igandean zuzenean hemen YouTube Atletiken, arratsaldeko 4:00 aurrera. Atletikek azkena nahi du, hortxe Aimar Bikandi, Mirakolen bila, azkarrago iritsiko da ala ere Gerard González. Gerard Gonzálezek baloia aldendu du, Gerard Gonzálezek Toni Karabakarekin jokatu nahi zuen, hortxe Ilias Korrika, baina azkarrago iritsiko da Ander Fernández, baloia urrundu du Getxoztarrak, Aimar Bikandiren bila, ala ere Barçak berreskuratu du jabetza, atzera ere atezainarekin, Ander Astralagarekin, partida ona osatu du Berangoko atezainak. Berriz ere baloiarekin Ander Astralaga, ez dauka presarik Barçak, luze jo du orain ezker hegaleran zortze zegoen Arnau Pradas, ondo Daniel Belategi baloia kanpora bidaltzeko. 85. minutua beteko da aurki, beraz oso gutxi gelditzen da partida bukatzeko. Barçak azken aukera, azken abagunea nahi du
bere alde, berriz ere luze joko duela Ander Astralagak, Iliasen bila, oso luze joata baloi hori, ez da inola ere iritsiko zazpi zenbakiduna, Mikel Santosek jaso du, lasale atezainak, areatik luze joko du eskerrez, azken aukeraren bila Atletik, Txus Bizkai buruz, Mirakolen bila, hortxe Mirakol adi, arriskoa hon daiteke, eskueske, saleak lurrera, jauzi da Danielen Mirakol, ez du bere atzelaria gainditu, baina bai alboko sakea lortu du, beraz, jabetza Atletiki dagokio. Azken abagunea izango du Bitxorri Opisen taldeak, hemen gola datorren, guazen lehoikumeak, garaipenaren bila, Mendanel Belategi, lagun baten bila ez du inora aurkitu, Barsak urrundu, berriz ere baloia Ander Fernandez entzat, Aimar Bikandiren bila, kontrola osona da, ez da baloia irtengo, hori ekidin du Aimar Bikandik, erdirak eta jardezake area barruan Aimarrek ez du lortu, eta bukatu da partida, Barsako atzelariek arriskoa urrundu eta ekaitz Ikini García Arriola epaiak partidaren amaiera adierazi du, txean amaitu da Athletic Kluben eta Futbol Klub Barcelonaren arteko lehen leia joaneko partida, txapeldunen kopako finale laurden hauetan gogoratu, itzuliko partida igandean izango dela, lauretatik aurrera arratsaldean, San Joan de Espín, Johan Cruyff zelaian, dena erabakitzeke beraz, todo por decidir en estos cuartos de final de la Copa de Campeones Juvenil. En el momento, las espadas en todo lo alto, ha terminado la ida sin goles, el Athletic que ha tenido las mejores ocasiones, no ha podido acertar, no obstante, ante la portería de un inspirado Ander Astralaga. Por lo tanto, empate a 0 entre Athletic Club y Fútbol Club Barcelona. Se saludan todos los contendientes, deportividad entre todos, retira también el público que se ha acercado a las gradas de este campo número 2 de Lezama. Beraz, amaitu da joaneko partida dena erabakiko da datorren igandean, gu ere bagoaz, datorren igandean lauretetik aurrera hemen izango gara berriz itzuliko partida kontatzeko. Gracias por la atención prestada, nos citamos para el próximo domingo a partir de las 4 de la tarde. Hasta entonces, sean felices, muy buenas tardes, Rengo arte, arratsaldeon, eskerrik asko, agur.